kwalang matile Dade Khumalo kwalang matile ana le scripture se ke se ratang je There's a scripture that I like. ha ona le ntho bohloko e sa etseng se understanding If there is anything painful that happened that I do not understand, to bala scripture se I go to that scripture. mbale sona buka ya Proverbs chapter 21 verse number 30 The book of Proverbs chapter 21 verse 30. No human wisdom or understanding or plan can stand against the Lord. ke utlwa maike a mphomotseng e tswa mahlakoreng fela eo ka pele ka moo e etswa keng e mphomo balape Verse 30. No human understanding or no human wisdom or understanding or plan can stand against the Lord. ke mangata a tshwereng ka Sotho sa ka ere ga o bohlale kelello kapa morero o ka atlehang ha morena a sa o rate ke makapalang gape ba bona mpho a le sekotse thadi ya ko jetse mpho tla ka tlwele o edita ka sonta a mpa tsamaya kereke utlwe ntho se ke o kae Seleke ngwana a wa kula o ya hae translation e nngwe re mpho Verse 30. There is no human wisdom or understanding or counsel that can prevail against the Lord. Ba tshwere translation e nngwe e ka re ba bangata ba ntse standard 2 mo buang nnete a le badile standard 2 so that re ska ra expect anything when Ka good news ere, human wisdom, brilliance, insight, they are of no help if the Lord is against you. ke kopa yena ya ka ere ha o bohlale kelello kapa morero o ka atlang ha morena a sa o rate ha ona scripture se ke se ratang jwalo ka se There is no scripture that I like this one that says no human wisdom or understanding or plan can stand the Lord. Something is e bohloko If any dula mona me mantho ke o kopa dula mona mo o semena that is why tebo o dula mona so that a ska sokola mo interpreter mina ngwana ka dula ka mana una bophelong una ntho tse re sa di understanding tse bohloko di be di etsahala mara o sa di understand o ntse tole ka ba ke ntse ke rera bophelong ntate in life, una ntho tse etsahalang there are things that happen tse bohloko that are very tse painful. re ha o ka wa di nahana ka tsene negative If you can meditate on those things in a negative way, o ka kwatela ntate modimo you might turn against the Lord backslide and you might backslide. because una ntho tse ntate modimo a di tlohelang o sa tsebe why a di tloheletse Because there are things that God will let them happen and you will not understand why He has let those things happen. ke mang o tlile Is there anyone who understood me? scripture se This scripture se rutile sanse taught me something, hore ha hona letho that there is le nothing etsahalang ka tlasa letsatsi le modimo a sa le tsebeng that can happen under the sun that God does not see or know. e bohloko Whether it's painful e monate or it's good, modimo a di tseba kaofela
uthi kuyazazi zonke. yoqedela The last thing e ke ratang ke endithandayo, temana e reng ntate modimo o tseba diqola tsa moriri wa rona. it is the verse that says God knows the hairs, Moriri wa rona, the hairs, the number ya moriri wa the hairs that are on your head. modimo wa e tseba. Uthi kuyazazi. Le mabetso a tsona. Do you understand me, saints? Dintho tse ding ha di etse sense ha Some of these things don't make sense, tsa bohloko especially the painful ha ones. di etse sense. They O don't make tla sense. nahana why ntho e etse modimo e tlwaeletseng o ka se thole sense ho tsona. If you want to think why this thing has happened, why God has allowed it to happen, you will never understand. Ya ho qetela The last thing, e ke e etsang nna, into endiyenzayo ke ha mna, hona letho le ke lwanang le lona le etsahalang. Ha hona letho leo ke lwanang le lona, hore especially when e le ntho e bohloko. Ke batla ke be jwalo. Ha hona letho le ke le lwantshang ntate modimo ka lona. Ha di molaisi Thito ha ke mo lwantshe. I don't fight against God whenever I experience or go through painful things. And imlwisa uThixo. Ha ke lwantshe ntate modimo. I don't question him and imlwisi. Na le scripture se reng bukeng ya Job. There's a scripture in the book of Job that I says, think it's chapter 2. I believe it's chapter 2. When Job a qeta ho utlwa melaetsa ya hore diphoofolo bana ba hae everything e fedile. After Job received the message that his livestock, his children, and everything he owns, iphelile. Temane nngwe e re There's a verse that ha dintho says, tseno tsohle among all those Job a ka things, etsa sebe le ka polelo le ile nngwe. Job did not sin Ka polelo. ngelizwi. Ka mantswe a mang, In situation other se ways, se etsahala sa Job, ha ke tsebe ke bua le mang, but I don't know, but I think ho na le batho ba ke ba le bona. I do not know who I'm talking to, but I do believe that I'm talking to someone here. Situationeng kapa dintho tse etsahetseng ho Job, Kwezo meko ezenzekileyo kuJob, Job ha ka relate. Job did not say Be anything. careful hore o bua jwang. He was careful about how he's going to respond. O responda jwang mathateng How is he responding to the le situation maemong. and to everything that was O happening? na le careful ka dipolelo tsa hae. He was careful about his thoughts and about his Le ways. hoja kae a na pota, Even somehow he ended up saying things that were not supposed to come out from his mouth. Mare ena ya Job, le hoja ha se di-scripture tsa ka tsena. A re bale Job chapter o ka ena ntate Job le ena. A tlo mongolo ona a emotional, ha ke kerere ka ona, jwale ha ke tseba ho kae. Job chapter 42 verse number 5. Job chapter 42, verse 5. A re ke utlwile fela ha o ntse o bolelwa, empa jwale ke o bone ka mahlo a ka. Bala. In the past, I knew only what others had told me, but now I have seen you with my own eyes. Ha ka etsa sebe, He did not commit Kau bua. a sin. Ngokuthetha. batho buile di-nonsense ka molomo wa hae. But uthethe izinto Mara ezingekhoyo akayenza ngemlomo wakhe, but he Akayenza did sibi. not commit sin. Maruputila bua nonsense ke nonsense. Ke a tswa lona be le tshwile le roa kana eno qadile. Nonsense ke nonsense. Job did not sin with his own mouth, but he spoke things ebezingenangqondo. Now uta Job o reng ha qeta o understanda ntate modimo operator jwang. Listen to what Job said after he understood how God operates. Job ke ana o radule thuthubolong. Job is the man that sat on the rubbish Le heap, hoja sa etsa sebe even though he committed no ka o sin. bua. Ngokuthetha, Mare o ile a bua dintho tse senang kelello. but uzithethile izinto ezingenangqondo. A re ho ntate modimo o ngotlile sa sera sa ka se ngotla. He said to God,
You have fought me as you fought your a enemy. hloile letsatsi la hae la tlhaho a rorokwe letsatsi la tlhaho la di hopola timala tsa. He cast the day of his birth. Now Job ona buiswa ke di frustrations. Job spoke those things because of the frustration that he was going Le through. hoja Bible e re ha ka sitelwa Modimo ka Even polelo tsa hae. though the Bible says that he did not Ka mantswe a commit mang, sin to even God. if le ha na bua, but he was selective ro bua eng. That simply means Job was so selective on what proceeded out of his That mouth. is why una kgetha hore ka mpa rokwa letsatsi la hae la tlhaho e se Yo. moralwane le Yo, Modimo. that is why he chose to curse the day of his birth, not to fight God and goes. But now ha Job ntse a bua dintho tse ngata, When Job spoke all those o things, thikwa ke ntsanga lutho ba. God did not do Because anything ntate safe. Modimo o ne a tseba hore that was a challenge. Ntho Ngoba e Job a uThixo fetang ho yona, besazi. it's just a challenge. Ngoba uThixo besazi ukuthi what Job is going through ke challenge You fair. know problem ya challenge. The problem with a Ha challenge, se hangata ntate Modimo a fihlang ho bolela jwale ke tlo o challenge wena. it's not all the time when God will come and approach you to tell you that I'm here to challenge. Modimo a etse jwalo. Thixo akayenzi lo. Number 2, Number 2, test ya ntate Modimo a tla ho wena. the test that comes from God when it Modimo ha comes ona to you. mohlang a tlang ho wena ba fihla ho jwetsa hore ke tlo o testa. God will never tell you that I'm about to test you. O ntshitse ba Israele tseleng. He took out the Ha ba Israelites le tseleng. when they were on their way on their journey. Bible e The re Bible a says ba bolaisa tlala. he made them to A ba be bolaisa lenyora. he made them to be hungry and to go through Ha famine e qetile and bere, thirst. Modimo o ne a ba testa. And the Bible says that by doing that he was The testing them. time a ba testa, But ngelo xesha uNkulunkulu a ka ebatesta, ba etsa aware. he did not make them Hore aware ke tlo le testa. ukuthi I am about to Le test nkutlwa you. bazalwane. Do you hear There me are say? things bazalwane. Zikhona izinto Ho na le abazalwane. di-situations There are tse reng situations ha o e sheba ka mahlo a that hao, if you look at you it will with your own think naked hore e eye, jwalo kapa e tswa ho Satane kante ke testing. you will think that it is like that only to find out it is just a And test. ka bo madimabe, And test ya Galisha, ntate Modimo a test that comes e from God bohloko. is painful. Because test ya ntate Modimo e na le bohloko kapa ntate Modimo o kgona hore testa ka dintho tse bohloko ke kopa le nkutlwe. uThixo uyasivavanya ngezinto ezibuhlungu. O re testa ntate Modimo ka dintho tse bohloko. Uyasivavanya ngezinto ezibuhlungu. Now, a re Jobo, ke utlwile fela ha o ntse o bolelwa empa jwale ke o bone ka mahlo a ka. Verse number 6 a ba re ka baka lena ke swabela dipolelo tsa ka, ke ikwahlaya ke le lerweleng, ke le moloreng, ke ikwahlaya ke le lerweleng, ke le moloreng. Therefore, Job said, in the past, I knew only what others had told me. Yo. But now I have, E phete. in the past, Eh. I knew only what others had told me. Eh. But now I have seen you with my own eyes. Eh. So I am ashamed of all I have said. Ho bona Jobo ntse o bua dintho a sa tsebe hore ke Amen. it's just a testing to him. Ye glory. And situation sena Modimo o tlo se change. Job said things with his own mouth, not knowing ukuthi this is a test, and God will change the situation that he was in. A re ne ke ntse ke buiswa ko se tsebe Wathi ndithethiswe ngokuba bendingazi o operate jwang. ukuthi indlela osebenza ngayo injani. Ya o qetela ke tla be qetile ho rera. The last thing, I'll be done preaching. Psalm 91. Psalm 91. Tambang le nyakale. Hadimo le thabele.
Ashara bankgele mo bo mongata fela la ba ka banka santa one santa yane ema tsebi lenkgele mo bo o mongata o ka tshwarwang ke batho ba babedi akumpale Psalm 91 na qetile verse 1. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Kuba ke qala ka Sesotho e reng ya phelang tshireletsong ya hodimo ya ahile moriting wa ya matla ohle. Verse 2 o re ho morena o se tshabelo saka le qhoboshane ya ka modimo wa ka eo ke mo tshepang. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Verse 2, this I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust him. For he will rescue you from every trap. Okay. Makula kulenda uvoma nesono voma
ntse ke bua le lona ke re fa nna ga ke re ntse ke bua le lona ya phelang tshireletsong ya matla ohle. The one who lives under the shelter of the Most High O bua bravely will speak bravely, a ba re setshabelo sa ka will say, you are my shelter. Qhoboshiane. You are my refuge. Now ke rata yena verse 3 I love verse 3. e be re ke ana ya tla o tshwasolla lerabeng la setsumi le fifing le timetsang. For he will rescue you from every trap and protect you from deadly O bona disease. Satane ke ena verse I misunderstanding. Satan, this one is the verse that he misunderstands. Yena. This one. And le ba Kreste ba misunderstand. And many Christians misunderstand it. Ere It o tla o says tshwasolla. O so tshwere. he will rescue you even though they've trapped you. It thing ya scripture say This scripture se tla o ferekanya mara. will confuse. Se re ke setshabelo sa rona It says he's my ke shelter. qhoboshiane ya rona. He's my refuge. Papa qetile. After that, E ntse le setshabelo though he's a e shelter, le tshireletso. though he's our Batho ba na le refuge, nako eo a o tloelang o iphumane o wetse ka lane. but there are times where he will let you fall into traps. Ha le utlwa ngwana? Wa o tloela He will allow you or let you o wele ka hara trap. to fall in a trap. Dafita ba re But David ha says, qetile after that, o so wetse though you have fallen a ba o tshwasolla into that trap, he will rescue ka you hara trap eo. from that trap. Ka mantswe a mang, In other this is ways, the problem ya bazana. It means ntho e shapang bana ba ntate Modimo ke ena. into ebetha abantwana bakaThixo yile. When o wetse trap eo, If you have fallen into a trap, you think it's over. ucinga uba kuphelile. When o wetse trap eo, When you have fallen into a trap, you think it's over. ucinga uba kuphelile. Uyancama. Uyatela. Trapping efe kapa efe bazalwane. In every trap, E nngwe le e nngwe. enye Ha nenye, ke kgathale hore ke mofuta ofe wa trap. I don't care ukuthi yenjani Satane trap, re tshwara ka di-different traps. because Satan knows how to hold us with different traps. Ya poverty. It can be a trap of poverty. Trap ya bofutsana. It can be a trap of E ka ba poverty. trap ya dikoloto. Can be a trap E ka ba of debt, trap ya lenyalo la hao. or trap of your marriage, or your life in general. Modimo yona. But the Bible says that this God will rescue us or will allow us to fall into such traps. qetile ba re lokolla. Emva koko will rescue us from them. Ya ho qetela. The last thing, Tsamaya bala Baebele e reng go and read what the Bible ka says Samson. about Samson. Baebele e reng If I believe ba mo tshwara Bafilisti the Philistine bound him, ba hula ba kuta moriri wa hae they cut off his ba head ntsha mahlo a hae and they gouged out his Ba nka matla a eyes hae. and they took away his power. mistake e hlahile mona ke qetile But their mistake came from here. qetile sefapano I'm done. mistake ya Bafilisti e hlahile mona Impazamo yabaFilista ivele apha. ba celebrate They started ba to celebrate celebrate. downfall ya Samson because ba le sure of fetile Celebrating the downfall of Samson. Because the Philistine thought that it is over with Samson. ba celebrate They celebrated, ba re modimo wa rona Dagoni saying, our God, o Dagon, neelane ka sera sa rona has given away
our enemies into our hands. Ke ba celebrate. Therefore they started to celebrate. Batho ba ba botsa ba Philistine go etsahetseng. But you can go and ask the Philistines what Le happened. bona ba tsebe go etsahetseng. They do not know what happened. They cannot even tell. Because bana ba ntse ba nkile matla a Samson. Because they took the power from Matla a Samson. Samson ba wa nkile. They took the power from Samson. Moriri wa Samson ba o nkile. They took his hair. Mahlo a Samson. They took his eyes. Di ho bona. Those things were with the Mara ha Philistines. ba tsebe go etsahetseng. But the Philistines didn't know what happened. Motho ya ba destroyileng. The same man that they The same destroyed person eo ba tshwere matla. is the person who destroyed the Philistines. Motho ya destroyileng ba The Philistine. person who killed the Ke ya eo ba Philistines nkileng matla. was the same man whom the Philistines took his Fela ha re power, nkile matla a re qetile. thinking that they are done, they've Re finished moketse him. mahlo. We have taken his Re moketse eyes. moriri wa We hae. have taken his hand. But sa ba botsa ba Philistine Go ba etsahetseng. and ask the Philistines what The happened. same person. Yena Yo ba ne ba lo. tshwere dintho tsa hae. Babambe izinto Ke zakhe. boema. This God. Mara Modimo man. Ayman. Uthi. Mamela. Listen. Jwale ke bona batho ba le frustrated. I always see people frustrated here. Ntho tsa ka di tsamaya hantle. Izinto zamazambi kakuhle. I know what frustrate. I know that thing can frustrate. But the reality of the truth. But inyani If Modimo yenyaniso, if uThixo Ha ethanda, Modimo a rata. xa uThixo Re ethanda, sa o ntsha matimong. singakhuphanga A ntse a madimoni, le teng. ekhona ngakuwa Adutse. madimoni, ehleli, Ba dutse mo, ba dutse. ehleli amadimoni Modimo a rata. ngakuwo, kodwa uThixo xa ethandile. Ba tlo- Ba dutse mo. Demons will sit Modimo o tlo and nka. stay in you like Ba that. dutse tjena. Ba dutse tjena. While demons are seated comfortably like that, Modimo a rata. when uThixo Modimo a ka o ethanda, tshwara ka letsoho tjena. he can hold you with his hand Ba ntse ba like le this. teng. Amadimoni ekho, Ba tshwere dintho tsa hao. bezibambile izinto Ba zakho, fasitse. Ba bebophile, tshetse meriana. pouring witchcraft. Ba tshwetse. Ba khesitse. And even Ba though they've tshetse cast- gating. Bekalele in your Modimo gate, ha rata. but when God likes, Modimo a ka o tshwara tjena. he can hold your hand like that. Modimo Amadimoni ekho. Mpulele mobu ona. Ka dime kgarafu. Mo tshware ka letsoho. Qetile. Tlo kgalemela moya wa family ya hao wa lefu. I'm going to rebuke the spirit of death from your family. A qetile. Emva koko. Rapelle moya wa lefu la hao. And we are going to rebuke the spirit of death upon you. A qetile. Re kwale lebitla And after that, we are going to close the grave le entswe that has been made for lona. against you. Qetile moya wa lang. O tlo re Holy thusa. Spirit, O tlo re thusa. you are going to help us.
I know re tsamaya stratong mara ho na le mabitla a seng a tjhekiwe for rona. I know that we are still alive, but there are graves that have been opened for us. And then a bang a fuwe dinomoro tsa rona. And they've given numbers for those graves for us. Ke mang motho a nang le family e kulang haholo? Is there anyone who has a family Kapa a member tswang that is very di-accident-eng tse ill? ngata? A tswang di-accident-eng Or tse ngata? somebody who escaped from many accidents? Lift up your hand. E mong ke mang? Omnyang bani? E mong ke mang? Ke wena? E mong ke wena? E mong ke wena? O tswa di-accident-eng kapa ho na le motho o kulelang? Ke mang? Ke monna ausi wa ka. Monna ausi wa hao? Ee, ntate O kula haholo? haholo ntate moruti. Haholoholo? Ee, o admit hospital. Admit you. Ee. Come here. Ke mang bitso la hae? Ke Samuel. Re Samuel. Samuel. Morena Jesu o kwala lebitla la hao Morena Jesu o kwala lebitlo la hao le batho ba le tjhekileng le batho ba le tshikileng ka lebitso la Jesu. ka lebitso la Jesu. Kwala mahlo mme. E re lona batho ba neng ba batla ho isa Samuel lebitleng Lona batho ba neng ba batla ho isa Samuel lebitleng le tshwerwe le tshwerwe ka lebitso la Jesu. ka lebitso la Jesu. Re le tshwerwe. Le tshwerwe. E re le tshwerwe. Le tshwerwe. Mang ya kulang? Wena ya ka morao. A o tsebe? A so clinics. Batho na le lebitla le wena. Le tjhekilweng ha ke tsebe ke la hao kapa ke la family ya hao. Mo ise pele. O tshwara best place e hlaphoetsweng. Best place e hlaphoetsweng. Ntso rapela. Wa o kgathetse. O ntso rapela. A sa rapela. Ee, ke sa rapela haholo ntate moruti. Kwala mabitla la bana ba hae. Nizomkhulula. Niyamkhulula. Niyamlokola. Nizomlokola ke. Eh, akitsebe le reng. Le reng. Benimngcwabile. Eh tatomkhulu mfundisi simngcwabile Nimngcwabe bani? isilandela usibali wami Nimngcwabe bani? usibali wami isilandela O ntse lebitleng. Tsa mo kwalang lebitla la hae. Le mametse. A ke utlwe le reng? Watch. Le mmeile nene lebitleng. Kapa se le mo tjheketse lebitla. Gabeile ausi wa hae. Le beile ausi wa hae. Ausi wa hae le mmeile lebitleng. O lebitleng? O lebitleng? O ntse a phela kapa le mmeile lebitleng? O ntse a phela. Mara o lebitleng? Okay. Ke mang yona yo le planning lefu la hae? Ke mang yo le planning lefu la hae? Ke mang? Ke mang? dad Ke mang? ke dad Ke ndade. Ndade ke mang? ke ngwana ba monyane Ke mora wa bona ya monyane. ngwana Ngwana bona ya monyane. Le planning mo isa lebitleng nene. haufinyana Haufinyana ke nene. bekeng Bekeng. ga batla ba re suthisa Le batla ba shwele nene. Bekeng ya. Okay, mo ise pele. Ke mang yona yo le metseng lebitla? Family ya hae. Ke mang yo le metseng lebitla? Ke mang yo le metseng lebitla? Le tlo njwetsa. Ke mang yo le mo tjheketseng lebitla? Molokolle. Le tlo molokolla. A ke utlwe le reng?
Ke mang yo le mo tsheketseng lebitlang? Ke mang yo le mo tsheketseng lebitla? E se ne mo preparetseng ya lebitleng. Wetsa O tswile a lorile no thipa ke tsebe no thipa ke ba. o lo rile O tswe no thipa o shwile. o lo rile o tinong dipha o shwile. But ha re na no thipa gona. Jona ke mang yo le batla o mmolaya? Wa tla wa ntena he. Ke mang? Ha ke ntse ke mo fasetsa mamena. Mamena. Yes. Ke mang yo le batlang e le se le plane le fula hae? Ka hara lelapa la hae. Ke mang? E mong wa bana. O mong wa bana ba hae. Ya. O nkutlwa hantle. O tshwantse a shwenene. Ha tene mosadi yena ka ho rapela wa ntena. Jesus. Ke mang yona? Ngwana wa hae e mong wa bana ba tshwantse a Mosepe. Le sene ntse qeto. Ya. Ya ho shwenene. Le tlo molane. Re ntse o rabe pregnant. Mang? Le tsibula. First born ya hae. Yes. Re ne re. O fedile. Ne le itse o fedile. Ka yena. Re ne re gaentse. A ntshe mpa yena. Yes. Empa mai wa tena. O kwala mabitla. Wa bona mobunyana o wa tekeke yao. Ya mobu ntinde ona. Mobu wena o ntinde. O bana mosadi yena o sebedisa mobu ona. Mobu wena o ntinde. O kwala mabitla ka ona. No fa o ntinde tatsinena. Ke wa ka mobu wena wa hao. Apa ka ona. Aba gaita. E re lebitla le leng le le leng. Laka kapa la bana baka tsatsing lena a ya kwaleha. Bana baka family yaka e ka ramabitla e a tswa tsatsing lena ka lebitso la Jesu. E re le a tswa. Ba jwetseng le a tswa. E tlo tswa nae. Le a molokolla. Ke mang ene tlo mola? Ga bolokolesa. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya. A ku utlwe le reng? Le a tsamaya ka ba tsamaya. Ni hamba. Ni bangaphi? Ni bangaphi? Ni bangaphi? Dithini? Dimamele. 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 Mamela. Sizohamba. Nizohamba. Nizohamba. Benifuna ntoni kuye? Benifuna ntoni? Abelihule nje. Abelihule. Le tlo tsamaya kre? A ku utlwe? Le tlo tsamaya kre? E ya eng? E ya eng? E ya eng? Le tlo bua kre? E ya eng? Le tlo tsamaya? Ke mang ene le mopata? E ne ba tla shwa? Ke mang? A le tsebe. Lona le batla mosading yo? A le tsebe le batlang? A le tsebe le batlang? Ke le botsa go qetela. Le tlo bua le nene. Le tlo tsamaya. A ku utlwe le reng? Le tlo tsamaya. Buela modimo. Le tsamaya ka tsamaya. Le batlang ho ya? Le batlang? Okay, nna ke a tseba re le batlang. Mosepeng. Se la tshela metsi a tjhesang tjena. Ha o bate haholo lona. Le a tsamaya. Le a phumane. Le a tswa ho yena. A ku utlwe le reng? Le a tsamaya. Motshwara. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Le a tsamaya ne.
1, 2. Le a tsamaya. Jesus name. O tshwara. Le a tsamaya. Se ka la motse. Le a tsamaya. A le tlo ntshogedisa nako. Le a tsamaya. Le a tsamaya ka ba tsamaya. Le a tsamaya ka ba tsamaya. Le a tsamaya. Le tsamaya. Le a tsamaya. A kutlwe le re 1 le tlo tsamaya ne. Le a tsamaya. 1, 2. Niyaphuma kuyi. Niyamkhulula. Niyaphuma kuyi. Niyamkhulula misepe. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Le ba kae? Le ba beti. Ababe. Njwetseng ka motho o tshwantseng le mmolai. Ke abuti wa ka le ngwana ka Le tshwanetse le ba bolae nene. beke tla Le tlo ba bolaya jwang? ke bakoti wa rona Ke makoti wa lona. So le tlo bolaya monna wa o buti wa lona. o tlo bolaya bonna hae Le tlo le bola- ngwana ka Le ba bolelang. abuti wa ka abuti wa hae o sebeletsa tšhelete ngata ngwana hae ebjale ha sa sebetsa ga ba tlodise So mosebetsi le tlo ba bolaya jwang? ga tlo thodisa abuti wa hae Le tlo etsang? ga tlo thodisa accident Le tlo mo thodisa accident. eh Oh, wow. Misepe. Ntsha di bread. Ya pele ko ntsha di bread. Le a tsamaya. A kutlwe le reng? Le a tsamaya. A le tlo ntshenyetsa nako. Le a tsamaya. Le hamba. Le bangaphi? Le bangaphi? Le baningi? Kubani lo nifuna umbulala? Kubani lo nifuna umbulala wakokwabo? Kubani lo nifuna umbulala? Kubani? Kubani lo nifuna umbulala? Nizothetha? Le baningi? Le bangaphi? Sibanisi. Kubani lo nifuna umbulala? Ayo. Kubani? Kubani? Misepe. Misepe. Motshwari misepe. Oh, e really bitla. Le. Tsa di bread mo. Lokole. Le tlo molokola ke. A go tlwe le re. Le tlo molokola. Le ba kae? Le ba betse. Le yana ne sel plan ne le fulai. Malome wa hae Ha? malome wa hae Malome wa hae. Le tlo mmola. Le tlo mmolane. before jara e fela Before jara e fela le tlo mmola jwang? o tsa mo tsamaisa ka to heart attack Le mo tsamaisa ka ntho. heart attack Ha? heart attack O na le heart attack. Mo a leng teng. Oh, to tse nyane tse. Ke sepeng. Ke o fie ena yo le ke o fe le ke msetse o mmolai. Ke o fe le mo tsheketseng lebitla. Ke o fe? Ke o fe le mo tsheketseng lebitla. yana le ngwana Yana le ngwana. Se le mo betse date ya lefu. gona selemo se Ona le monse. Mo isepeng. Mo isepeng. Ashara, come on guys, put like a fandaka ke na nako. 1 leato. Leato ne. Leato. Leato ya. Nyabum. Anto. Nyabuma kapa leato. Ke leato. Buela modimo. Buela modimo. Leato kapa leato. Leato. Buela modimo. Le ba kae? Le ba betse. Ke mang yo le metseng date ya lefu? Ke mang? Mike Musima. Ke tlo kwasa lo. Ke mang? ausi wa hae O so hae. Le metse date fe? selemong sena O tlo swanene. selemong sena O tlo bolawa ke. ke motho a ya o inwelang fela O tlo bolawa ke motho wa hae ya inwelang. E re le bitla. E re le bitla.
le prepare for bophelo ba ka le ba bana ba ka tsatsing lena morena Jesu ya nang le matla le bokgoni. Come on. Nibula lophi? Nizobulala bani? Mntanakhe, Nizombulala nini? this year. This year. Ona le and this thing ila kile ka ile bala. Do you know that baloi ba kenya ntho today? Mara e be sa affected today. No sa tsebe. Yeah. Modimo ke a mpontsha hore leoto la ka la right ke le right kapa left a ke sa hopola le kentswe something ene ntse le teng le no mara ke utlwa mara Modimo la e reveal ke ntho baloi bana ba tlo e sebedisa in future. Hona le a man of God, I can Assemblies of God, very anointed, no. But yena a se motho a specializang ka mehlolo. O rera lentswe fela. I was shocked ha ne ke utlwa ho thola o kgaola leoto. Kgaotswe leoto. Baloi ba beha date ya leaf. Ha ba qetile ba beha date ya accident. Ba o behela date. Wena ha o bona family we shot today. Since a beetswe date e ka nako e itseng. Ona le ntho a ke sa hopola ke leoto le fe la ka la right kapa la left mara le kentswe something ene e tlo nsebetsa ha nako e ntse e tsamaya ene ke tlo e ntsha today. Bona disebo qala kopana le yena ke be ke mo rapella a tshwere ke maoto baloi ka bare o na ntse o tlo kgaola maoto ha nako e ntse e tsamaya ntho ba o kenyang yona today e kgona ho sebetsa ho fihlela date eo bona e ba e beileng e etsang tatiswane ke re letle re tlo rapela di-family tsa lona. Re tlo kwala mabitla mo bona ko yentse e le ntho e representang mabitla re tlo kwala tlo bona ntate Modimo tletsa a qetile o na le di-family tsa lona tse tshwantseng di tswe ka ra mabitla bana beno bo mang ha re bua ka ho lwanela family tsa rona le tlohela hlo le mathela matsoho tshwara hlo wena chicken le tlo tsamane le tlo molokola buang ka boloko ke yena o tlo shwang kapa ke mang ke yena o tlo shwaneng ha se bedite ne ha se bedite a le so bedite mare le ba beela di-date e magene re tlo mmola ka ha HIV ya mo bolaya etsa o tlo bola ke HIV se le mo kentse yona maobane le mo kentse HIV maobane le kentse jwang o logile aja o lo rile a ja
o lo rile ja maobane ke le mo kenya HIV so le tlo e sebedisa mmolaya so le so mele date mamelang he le mo jisitse maobane then o tlo shwa le tlo mela date ya hore HIV eno ya leshano le bakae le bangata wa ile batla mola o le sokodisa ka le batla sotle and then wa hana sotle le bolaya mang yena le bolama mang Re batla ho mmolaya. yena le molane A ntho tsa gona tse di tsamaya hantle. Re tla beya date ya ntho tsa gona se ntse di tsamaya hantle. o tla ba re ba tla etsang ba tla beya date ha dintho tsa bona di etsa jwang le bakae ho yena Re bangata man. Re bangata. Mosadi eno wa ntena ke pilara. o etsa Ke pilara. Re ka bolaya yena fela. Family ena kaofela e shwele. so le mo kentse eng e ntseng e le thusa hore a tlo shwa A ke re na le thokolosi ya rona. le na le thokolosi ya lona Ya mo robala. mosadi o robalang thokolosi Ho thona le hlala ka rapope lona jwale. so thokolosi ene ne tlo mmola jwang Hlala ena ke re ntse hola ka rapope lona. and then O tla affecta boko ba hae. yo tong kwa lona ba bedi maye le mmolaile jwang maye le mmolaile jwang chicken o ya hlohong sebetsa ka hloho maye le mmolaile jwang maye le mmolaile jwang le mo jesitse ke ngwana mang bitlane le mmolaile jwang maye le mo jesitse nene bosiu la mo jesa nene la boraro ka la bohlano ke a hlokahala le bakae ke eng e le mo kentseng yone mmolaile ke eng e le mo kentseng yone ke botsa la go qetela ke eng e le mo kentseng yone mmolaile le tlo njesa le itse le bakae bua la modimo ke eng e le mo kentseng yone mmolaile ke eng ke eng ke eng e le mo jeseng yone bua he ke eng e le mo jeseng yone letsa dijo bosiu kapa mosehare torong come on e re moya wa lefu
baneng ba ka ho nna familing ya ka molekaneng wa ka moya ono re o hlola ka lebitso la Jesu. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Moya wa lefu sorry yata le tlo molane nene bekeng e tlang le tlo molaka ne re tlo mo tshwarisa ntho e tle mo na le ntho mo tshwara o na le ntho e mo jang e mo ja kae e mo tla mo nama le a tsamaya a ke utlwe le re le a tsamaya ka ba tsamaya le a tsamaya le tlo tsamaya le ba kae ke la tšhetša le a tsamaya ka ba tsamaya le sepele a ye wena ke re wa tswa kerekene ke Waterfront molokolle le tlo molokolla ke le tlo molokolla le tlo tsamaya one a ke utlwe le reng le a tsamaya a ke utlwe le reng e ya eng boela modimo le tlo tsamaya le bakae le bantsi le metsi di fulai nini di fulai le ntshitsa nako o shwane le nyana le ntshitsa nako le tlo bola yena kapa family ya hae yena ke le botsela tata come on misepe le tlo tsamaya e ya eng le bakae bangata le bangata ska lata ngwana le ka skala le bakae bangata le yona le mo preparetse lefu re tlo mmolaya le mo bolane December o tla ba shula ka di 12 o tlo shwa ka December tla shwa ka December ka di ka di 12 tsa December ka di kae di 12 tsa December wa le khethile 12 tsa December ba tla go fa street le batla frasetsa ma wena nna o ka birthday ya ka o tsebile ke lebetse re ke a hola ka di 12 so le fulai le plan ne jwa ga mo kentse moya wa dinta moya wa dinta wa hlohlona mmeleng mo go na le o moriri tloela wa o tloela dieta tsa motho ngwana ka di 12 re mo jesitse bosiu re mo jesitse le bosiu le mo jitse bosiu ba tlo go na le o na le di-kidney ba tlo rona le o na le di-kidney before a hlokala no ntho e re mo jesitseng yona o nkga lehano o nkgalega ke ntho e re mo jesitseng yona ha nako ntse ya a ke re mo kentse dinta o tla ba nkgamele kao fela go botho ke di-kidney ha di sebetse tla ba hlokala le sepatala wena o tlo ba frustrated hobane maphuto a gago ha se yena fela ke o jwetse a tlo yena fela? maphuto a tlošwa le batlo ba bolang frustrata wena a ke re re frustrate bolaya nna. wena o hana o šwa jwale re kena maphuteng a gago le bona nna ke ana o tshwa ee ke ne go zama ahle ga o zamee a ke no swana jwale because ha ke na funeral policy of the burial ee bona ba dipatala ke re ba tla šwa bona ba dipatala ba tla bona ba šwa dipatala ba tla šwa wena ba tla go frustrata selemong se re besagana le wena ba tla go frustrata ka sehlogo
Chicken, I go to run a joke as stepfather when I'm on. Go to run when I go to it. But checking one out. You must act like a stepfather. Ask his baby, can you get a no? Or not too so. Ask his job on our corner. Ask his village ratama to us ever. Young we are in tour. So, can I get Sharala Murutumugade? Something. Can I get Sharala Murutumugade something? Kiri. I go out to get Lily School and take Batla Musadi. The tip of our riders are E. So the Lily she began attending Phyllis guilt. And the kids will so can take Batla Musadi agree. Lina gets Boba Monati Mariana. Wabatan Kunyani Gidulango. You are in a hole. Was an RDP in Cabeza Tuaria. Because RDP Mamatia Tengaman Abapin. Well, Kiblela Murutum Gade something. Kirosanta Timurut. My prayer according to Timudimu. Ampe Mosadio Kisatu Itwala Kili frustrated. Joan, Mamelimbi. What's about Joan? Tatemaheta. Kili rutile kare Satan. Wari research. Kamutu pilam attack. Kili rutile. Satan weta war research kamutu. Then if atiba, let's say utibawre. Ngwana hao o tseba re o rata mang baneng ba hao a ka ba tlwela kaofela a ya ho thatohatsi o ya ho mang o thatohatsi ho yena lona umthandayo Satan uyakuyi because always before Satan attack motho wa research. Now if umotho ya ratang tšhelete Satan o tlo attack di financing. Once Satan can realize that yo, chelete wena ke everything. O tsebona le batho ba tshabang go hloka chelete. Batho ba tshabang go hloka chelete ke batho ba tshwana le batho ba tshabang go hloka cigarette. Batho ba tshabang go hloka cigarette ha sena sona. Aka ema gating a dumetse motho a sa mo tsebe ebla. A o shaise mo. I go kupa cigarette asa wena o sa sitse wena o pokotetse tsa raibla ka ona fumo. Each and everything you wait about Satan attack ka yo. Yeo a tsebang hore ha ka fihla o yona tlo frustrate ka yo. Ntongwe le nngwe yeo a tsebang hore e pelong ya hao Satan attack ka yo. If it's a little attack a charity, if it's a business, you don't attack a business. If rata linyalo, to attack a linyalo. Now, Keblela tatum rutum gadikiran tatum root. Na priaga fella kon tatum dim ampe mosadiana lemoya wakamposa moyoka ki. Lava luibana bansa barbatum frustrated balisham. Never. They can do whatever. Why? One ki tutilo about content. Ochotofal. Being content. Ochotofal. Kirum murut are ituteng ochotofala. Ontonguleng. And enjoy ntonguleng we ontatem di mafileng today. Enjoy. None of us sokolang we enjoy, but sokolang we taba. Because of the goal it's about not a whole. The goal is out a whole. Do timamunya taba today. Goal is out a whole.
di be di o tima monyetla or o thabe today. Nna thapelo ya pelo ka gore tate Modimo a mphe mosadi a tlo reng ke se ka tshaba re ke na le tawa ha le ntimme tšhelete re na le 1,000 ranta ke be sa tshabe o mo jwetsa gore ke na le 1,000 ranta ho na le mohlang ha ne ke nyetse kgetla bobedi mohlabeng tšhate ko sebini. There was a time ne ke le miserable ke ile ka le sherela ke le miserable. But ntho e ne mmakatsa when ke le miserable pelong yaka ke a Modimo a mpontsha gore pelo ya ka e divided. Modimo a ba mpontsha gore ka hodimo ke frustration le stress ka fatshe ke peace. Now I'm confused. Ke na le frustration but ke na le peace, but wa utlwa gore it's ke mo ferefere mo jang ha ke driver e le la bobedi ke a gore ke nke koloi ya ka ke tsamaya ke yona tate moruti mogadi ha ke le tseleng tate Modimo ba mbua le nna re tlo go jwetsa gore why Modimo pelo ya o le divided Modimo ke stress o tshaba hore ha o ka hloka tšhelete o tshaba re mosadi wa o tlo react jwang. And that time tate o ka ba botsa bomphomotseng o ka botsa batho ba sebetsang mona kaofela bona le Gauteng ke ne sentse ke na le kereke ya Gauteng nna batho ba Gauteng ne ke ba fa tšhelete ntle le disalary batho ba sebetsang mona ne ke ba fa tšhelete ntle le disalary ra beke ra kgwedi neng kapa neng Gauteng ebile ne ke ba rekela grocery office ya bona ne ke ba rekela grocery hore net ba itšelle but ha ke neta o nyala ka stopa ntho ne ke nka tšhentšhe nna ha ko romme bendifuna netshintshi mna beniyadlala ho se tjena ba nkemetse maqhotsa ka tlung ka mane. Now I was so miserable and ka nako tseo ne ke soka ke fihla le stageng sa hore ke ra ke na tšhelete but ne sentse ke bona hore e sentse ya affected because ke a hopola ka nako tseo ne ke le miserable ebile ke sa hlola ke focus se kerekeng so di finance di thewa ke hopola it was on Saturday mphomotseng a mfounetse le bosiu montate moruti kereke ena o itlweletse ho runa jwale ke runa ba jereng kereke wena o sa focus se kerekeng ke le miserable ke sa hlole ke focus se kerekeng di finances di so fele e le hona ka re dia dropa ke a se ke le miserable and frustrated Modimo ke a bua le nna ha ke le tsene ke a Pietersburg ke a hopola ne ke tsamaya hona le ha o tswa ka tselena o feta macro pelenyana mane tselena e etsa esenyana tjena itsa ke feta mono moya wa Modimo a fihla ona wa re ka hodimo ke frustration ya lenyalo la hao o tshaba hore ha o ka hloka tšhelete mosadi wa o tlo nka jwang so now you are so much depressed and miserable. Ka tlase Modimo rona the part yena le peace that is real you o motho ya peaceful November. Now to have peace ntate o ba le kgotso o ithuta o ba le kgotso e re thusa athekeng tse tshwanang le tsena tseo satana di tlisang wena a atheke di-finance tsa hao a atheke business hao a athekeng you need to have peace if ka ba le kgotso ha ona letho le satana tlo le sebedisang to frustrate le no hona le satana o nketseditse bomo nna eo a batlang ho frustrate ka yona ke metse mongwana tlo njwetsa yona tla le jwetsa ke re la tswa ke na diphiri ke emetse
if hara dintho tsohle if modimo a ka o thusa a o fa kgotso o tlo hlokisa satane monyetla o frustrate. Mark my words, because peace e bolela hore kgotso o ba le kgotso. Guys, kgotso ke eng? Kgotso ke o ja papa ka cabbage. Ho ba le motho ya jang di steak mara bo ja papa ka cabbage. O sa ikutlwele bohloko ebile o sa ipone le sono ka wena. O sa ipone le sono ka wena. Kgotso e re thusa ntho. Kgotso e etsa batho ha ba o sheba ba utlwele wena bohloko mara o sa bone next wena. O le right wena ka bophelo bao. Bo le right. Bo le right. Hara dintho tsohle nna ke yona ntho e ke kgallang. The only thing e ke kopa ntate Modimo is to give me peace. Ona le planting e ke tlo le fang yona le be le yona ka tlong le lona. Hot. You must have peace. Business you sukudise must have peace. Wabana nna lona le tsebe satano e fa se jwang kereke ya lona. Yo. A se kereke ya kae. This is not my church. But ba o tshwantseng ba tle o nna satano ba hanela. Number 2, o ba tshintshisa strata ba tshwantse ba tle mona ba isa somewhere. O ba fasitse ka sehlo. This is not my church. Somebody want phonela ntate Moruti una sa mfonela re dutse restaurant thola hlongwana ka thola ke a qoqa mona re dutse restaurant ke na le bagotsi ba ka ba di bike so re dutse le batho ba ba mona. So this lady o re o njwetsa hore ke bone ntate Moruti mamang hore o ha kereke kae o kgalwetse ke bagotsi ba ka. Yes, ba mo kgalmela ke go ba o ipheta o kgalwetse ke batho ba tshwereng jwala modimo ba bless le jwala ba bona. Ntate o kgalwetse ke bagotsi ba ka ba tshwereng jwala ba thaka bana ba di bike ba mo kgalmela ba re you are not going to say that. Tate Moruti a competition ya mang kapa mang se maphute wa ka. Ba re moruti wa lona ha competitioning ebile se moruti wa lona moruti November ha competition le mang ke re le tsebile ka mang ora ke competition ba re moruti November competition. So when o bua ka moruti November ska mo compare le mang kapa mang because ha competition. When we bua ka peace re bua ka ntho jwale peace ya wa so later. You are not going to hang over le batho ba frustrated o bontse o tsama all over. Only miserable. Peace ya o isolate. And I will ikutlwa le bohloko ka mpa ba lonely fela. E se mo ipone le sono ka wena. Ba mo khalmela ba re ye. Ska hlola e bang ntho. Not ka Dr. November. This man ana stressing. You cannot ha o bua ka moruti November. Ha o bua ka baruti ba bang o botlisa ntate moruti November in that picture. But you don't do that. Peace. Ke buisa ke ntho ba le ba qeta o njwetsa hore ba batla bana ba batla mpola ba batla frustrate ba batla yetsa. I will never khale ke ba frustrated khale ke khalo bona ke tshentsa dintho gore be ke utlwe re ka di tshentsa ka bonna gore ke utlwe modimo a ntshenyetsa nako gore ke la bona dintho di utene gore fitlhele gore ha morena Jesu a tle gore wena ngwana ke o pantatao gore o utlwe gore ha o sa batla mora this time o batla ntatai gore o utlwe mo jwetsa straight gore morena Jesu wena ebile o mora kre ha ke hano for now mathata ke na lona batla ntatao gane nna ke le ka o lokisa dintho ke batla o change dintho ha hona letho
le nsebeletseng le frustration tse ntsa ka tsena until ke ithuta ho ba le kgotso tang and wait until ntate Modimo a etsa dintho ka boyena. A re kwale mabitla. A re kwale mabitla. Mo isa ka ntle ntate. A re kwale mabitla. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Le ba kae? Le ba kae? Le ba kae? Re bangata. Le bangata. Ee, Le bolaya yena kapa mang? re batla ho bolaya mmae. Le tlo bolaya mmae. Ee, Le tlo mmolaya neng mmae? ha re tsebe. A le so mele date. Ah, Le mo tshwariseng mmae. Le tlo mmolaya jwang mmae? Le ana o njwetse? Le ana o njwetse? Okay, ke a. Mo iseng kwana. My DJ. Le a tsamaya. Le tlo tsamaya. Le bolaya mang? 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 Malome wa hae. Le tlo bolaya malome wa hae. Le mmolane. Beke na itlo fela. Le tlo mmolaya kang? Kae? Kae? Ka di-pulse, pastor. Le mo kentse di-files. Se le mo kentse? O kae malome wa hae? O re Tausberg. Ngwana ona tsamaya le mang? Ha? Le lona? Batswadi ba bakae? Ha batla? Ha? Ha kena a teng fela ntate Moruti. O kae mmae? Ha tla kerekeng ntate Moruti. Ha tla? Ee ntate Moruti. O tla ba re batlo bolaya malome wa hae ka di-piles ene o re Tausberg. Ene pele beke ena e shwa o ne a tlo shwa malome. Le di kentse jwang di-piles tseo? O lo ra a ja bosiu. O isa kwana. E re moya wa lefu batswading ba ka ho nna ho family ya ka le ho mang kapa mang ha o tsamaya le tlo bolaya mang? yena le mmae. Yena le mmae Ee, hele hantle. le tlo ba bolaya jwang? Yena re mo jesa. Ee. Mmae yena re tlo mo bolaya ntse re mo jesa le yena hantle. Tshwantlwe ntleng a ke Motlele e masile mmae le etsang le mmae re batla mo bolaya ntse re mo jesa fela ntse re jesa jwalo. le na le mo jesa Ee, le yena re mo jesa bosiu bo bong le bo bong le mo bane re mo jesitse. le mo jeseng Ee, re mo jesitse dijo tse ngata fela tse fapaneng. so o tlo shwa nene Yena ha re se mo beile letsatsi la go tlo shwa mara yena o ntse a tlo shwa. Le mo o na le pini be re tlo mmolaya ka pini eo. Pini re kena ka sejeso se re mo jesang sona. le etsa ka sejesu. Ee. Okay, o ise pele. Le tlo tsamaya? Le bolaya mang? Ha ke re ntse go bolela. Le bolaya mang? Se go bolela ke re bolaya yena le ngwana gae. O ke motho le mmae mo? Ke motho le mmae? Oh, so le tlo bolaya ho feng? Ba le babedi. Ba le babedi. Okay, a tla. Tswang lona. Tswang. Le a tsamaya. Le tlo tsamaya. Ke sokodiswe ke ballo. Ke le tlo ntsho. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya. Le a tswa kere. E ya eng? E ya eng? 1, 2, 3, 4. One, 2, 3. House, motho a tile seata sa ka. Le a tsamaya.
Le a tsamaya ka ba tsamaya. Le a tswa. 1 le tswile. 2. Tswang Mojalefa. Se ke lang sokodisa. Le a tswa. Le bakae. Iwan. O batla o Mojalefa. What's that? A sokodisa. Le batla etse. Le batla etse. A sokodise mme. A mo sokodise jwang. Nobody has a tabazo what's on my bobusio. And it didn't say motho a tsamaya bosiu. E ne se motho a tsamayang bosiu. So le batla bolai mmae. Ha motho a sa rae ne a mo tlohelle. So le batla go bolaya mang go bona ba le babedi. Ha ona motho. Yena le batla fela a sokodise mmae. Nkemeleng ka mane ka ICU. 1 2 3. Ska la tsinyetsa nako le a tsamaya. E ya eng? Ra tsaba. Le bakae? 2. Le batla go bolaya mang? Yena ho neng a foswa ke di-accident se bile re tlohelletse O fotswe ke di-accident. tse ngata Ha? tse ngata Di mo fotsa jwang? hantle bo bese e tla ha go ya morao koloi ke eo eng ha tloa moletse ke yona ntho e re hlolang eo Oh, exactly ke a tla. Ntho tse nyane tseo. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya ka ba tsamaya. A go tle le reng? Le bakae? Le bararo. Le bolaya mang? Nkgono wa hae. O ntse a phela ka posa. So le mola jwang? Ka matlaba. Ka mahlaba. O kae nkgono wa hae? O teng ka kerekeng. Moisa, o kae nkgono wa hae? Nkgono le wena o sa phamisa letsogo. O walla. Moisa pele. Le batla go bolaya nkgono wa hae. O kae? Se le moise pele. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya. Le a tsamaya. A go tle le reng? Le a tsamaya. E ya eng? Ga tsamaya. Wa le batla mmolaya mosadi. Wa le batla go bolaya mosadi. What? O tena ka. O tsamaya re ka ga November. O tsamaya ke re ke aka. Le mmolaela gore bana o tsamaya ke re. O loya le November. Wetsa. O loya le November. O loya le November. O loya le November. Ke tla bua le yena a ska loya le nna la utlwa. Simolo yo sa tsetse di duone. O ya re te moheke. Weteng. O tsana le o ya re te moheke nya ga. O tsetse le oli ka mo hekeng. E re te o die. Le nna tlelo tshela di oli di gating tsa lona man. Le nrwakisa ka baloyi hore ke a lona. Ba re tshela oli e reti gating ya hae. Ka nnete. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya. A go tle le reng? Le bakae? Le bakae? Le babedi. Le bolaya mang go bona ba le babedi? Amen ho yena. Bolaya rangwane wa ka. Le bolaya mang? Rangwane wa ka. Wa le bolaya rangwane? O bolaya ditjhelete. Na di tšhelete. Le mentseng rangwane? A ka etsa nix. Jwale tlo mola jwang? Ka thipa. Ka thipa? Le te moruti. Jwang ka thipa? Ga tlo mohlala. Oh, o sepe. Le bolaya mang? Le bolaya mang? Ka batla go bolaya ntate wa hae. Le batla bolaya ntate wa hae? Ka mo tshwarisitse letheka le sa feleng cause mosebetsing wa hae ke ena ratong haholo ke ena leadera like ke ena tlo succeedang ke ena tlo phamisang lapa la habo so re batla ho fedisa yana before the end of the year. Sure. Mo isempele. Le zo bom. Le a tsamaya.
Ya tsamaya. A ke utlwe le reng? E wendon? Ni bangapi? Ni baningi? Thethelani phezulu. Sorry. Ni baningi? Sifuna ukubulala yena. Ufuna ubulala yena? Nimbulala njani? Xa sitye ebusuku. Uyatya ebusuku? Nisempile guys. That's man. 1, 2, 3. Le bolaya man. Le tlo bolaya man. Eh? Yana le bang? Le mme wa hae. Le ba bolaya jwang? Kai? Le ba ngapa tlola mothotso. Le ba ngapa. Okay, tell le bule molomo buang hantle le batla lo meletsa mang? Ngwana mme wa hae a buti wa hae. Ha mamele. Ene ngwana ona dola mo bella go tsamaya ka ntho a mo mamele jwale re batla go bolaya ngwana ona re bolaele mmae tlamele mmae a ba shwele maobane ngwana ona ka thuka tsoa a lo butsela eng Mama ngwana ona tshwantse ba o shwele maobane. tshwantse ba shwele maobane Le ba bolaya jwang? ga ba bolaya o na le ntho e tsamayang ka hodima ntlo ene o tloa ke ngwana ona fela ga mengwapa mme wa hae o tletse methopa maotong Le ngwapa mme wa hae. le ngwana ona ga O ka ha tla mmae. o ka sane sekolo Mo bitseng. O tla fihla neng moshimane wa ka nka be daena mo bitse. A ko re morena Jesu re a leboha ka boteng ba hao. O na le mengwapo meleng maoto kae maoto ho etsahetseng? ha ke tsebe ntate moruti ha ke tsoa ke bona e ka re netse ke ingwaya so hona jwale dintho tseo di se di ketsa di sile di-black spot Ke a bona. O tshwanetse mane ke etsitswe ka more ka ntle ka mone ke tsebe ho bona hohle mmeleng. Ntho o bona menoto fela ya lekana. No, di-doctor di a le bonela kwana why nna? Baloi bar le ba kae ho yena? Le ba kae? ga bangata ge 4 Le 4. So, jwale ka ntse le mo ngwapa tjele le mo etsa. re mo kentse ntho tsa mowa ke kokonyana o e ngapa hohle Ba ngwapa hohle. ntate moruti Nna ke re ke le mo kentse kokonyana. le yena re mo kentse ntho ka tsebeng Yena le mo kentse. re mo kentse ntho ka tsebeng for re mo disturb o sa no lo ngola exam re batla le bale a le sa tlo e bala Alice A le bale. le test e ngotseng Frida re mo lebaditse tsona kaofela O di lebetse. o di lebetse kaofela Le eng ya bona? re sebetsa le mme wa hae ba bang re sebetsa le obuti wa hae o one o kena sekolo le yena kena sekolo le yena Mpenstu. Tongwa. Ntshakaos. Shabanga tlasa lotula ka ke lefe lotu le kentsweng e nye sa tsebeng e dutse ka hona jwale lotu.
ke le ke le ke ke le ke kentswe ha ke tsebe ke ne ka re spinkere something ke sena se ke Sesotho. itseng ke itseng and can you believe I can pain I can pain I can niks mare moya wa modimo o njwetsa gore there is something e kentsweng lotulao that is why ana go ntse tsamaya le bone batho ba se ba na le mathata a maoto tla dieta tsa ka leswaka a ke batla dieta ka se tsamaya ka dikalfuti ke le tenne smartche lona le jela se ampe mo mojalefa mpatleleng batho ba kentse speaker se ba batlang ba bang ba kena kereke ya homos ba bang ba kena kereke ya ka wena o nketsetsa di-enemy ke na le tsona tse ngata je o nketsetsa di-enemy wena ga o ba batle keng ba kena kereke ya gago mpatleleng ya le mong ke tlo bua le ena la e ka ba o teng ka ra kereke ke tlo bua le ena a ntse a le setulong ntšhebeng se ke la montsha buang le le ke tla bua le lona le le ka ra kere a le ntse a le setulong ke tla bua le ena le ka ra mmele wa yana mamela se ke la etsang jalo ke mpa fela ke sekgopo le bone bana ba ba sheba mmone bana ba ba lata o mmone ntate o mmone a tsamaya o na molato o na montsha bano ba tlo ntshana baloi ba teng ka ra kerekeng jwale ke mo utlwetse bohloko ke re ba mo tlohelle because ke batla mo fa chance ya gore a sokole hosane ke tla mo expose if a sa change ke batla bua le ena ntse le ka mona wa ile ke ntse speaker lotong la ka wena o sa shwe o sa shwe le ba kae man o sa shwe ga bangata so speaker sena se tlo sebetsang tlo shwa tlo thula ape o thutse mosa wa shwa o ba tlo shwa keng sa ntshwara fele bona re na mathata a mangata rona re batla le mosadi ka ntseng thata rona mangata e re morena Jesu o tlo nhlolela dinthong tsohle ka lebitso la Jesu wa Nazareth camera ka moshemane o bewe ya tshireaneng ka o fetisisa o bewe ya tshireaneng camera le bolaya mang ha ile yena le mmae ofi ofi ke la lwa yang hantle ke la lwa yang tla mai ke ntata ke ba tsama ba bui ba batla go gona le batla mo bola le batla go bolama le batla mo la jwa ka bela gale ngwana wa shwele o nka be ngwana na le gala shwele le ba kae ga batla yena pele ga tla ka mme wae be le tla ka mme wae ga tla ka na bantu ga mo shiketse mo go bala msa no bantu se le motshiketse le bitla no bantu ke o swa hae mama no bantu ke o swa ngwana ha
ke mmangwane no ba ntse le motsheketseng o sana le bitla la hae betheng o etsala betheng ya no bantu Bethenyano bantu ho skoti. Ile ke go yana. ka thoko bet Ka thoko fatshe bet. E wile so betheng ka mo yena go balang ka teng. o ile bet Ya motho moruti. Ene bentse ke mmolella ke re wena e ska bana ntho tsa ba di tsheketse mo tlasa bet. ho ile ke betheng kapa ke ka tlasa bet Ke base. oh e wile site la oh so ba tshikile mo Ntate mo. so le tshikile mo so le batla bola o fipi le batla le tlo mola jwa nya Re tlo qala pele ka Facebook ya because ga tseba ga teng. le tlo mola jwa Facebook A ke gona le ditlotsi. ona le Ditlotsi wa kwaleya. ke mmane wa traffic cop okay and then Le yena re ne mo bolai. Ga mo lo isa fela wa ge. o sa ge ke mo ya O kile ka aya shopong. Ka utlwa ho thwe o na wele. And so o se ula mo tshela ka metsi ya ba phama. hai sa speaker salo Ke nga ba tlosho. Ga ba tlosho. a ke na police of the funeral Wa sa ba tlosho. a ke a tata Yo wa bogahle. Wa tshwana ba o emetse pele mos. mambe ke Ba bangata. kae Ba bangata ba o emetse. kae No. mona kae No, ba bangata. Ba bangata la nka ka sentsha ba bangata. Batho ba o rate. Heya. Oh, shwa November. ke tlo shwa Oh, shwa. ba re ba ne ba sanrate Ke tseba la ka nna. Ha ke mmata hao mosa ba botse keng ba kena kereke ya hao. o wena o mmata ka wena Heya. so ba nkemetse kae baloi Ba bangata hohle mo tsamayng teng o Lesotho o kwa keng o batla eng tsela moswaro keng ba bangata ba recruiter le batla go bolanna ya ba batla wena o shwe ba ba tena mos ke ba tena ka ha ke tsebe ha o ba botse keng ba kena kereke ya hao ba botse baloi tlhege ke le buang le lona oh jesu monki theola kapi le a tsamaya le a tswa e re ke a leboa morena jesu ke ananela boteng ba hao bophelong ba ka ka lebitso la jesu le tlo tsamane mike Ke ntho e etsa. E ska ntshwara. He. Ho. Ke ntho e etsang. 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 Ke ntho e etsang.
ke ntho e etsa jo Le ba kae? ga ba ngata jo Le batla ho bolama? ntate molwae ngwana bona ngwana wa mboga eo Ngwana ofe? wa nteng Ofe? yeo Yeo ke ofe? ke ena Ke wena? Ema ka maoto maybe. Wa o bara ngwanana? ha wa mboga ngwana o di wa balang ka 10 November ha wa Di mboga wa etsa? o bala hore Wa bala? jo November ngwana wa mboga eo wa mboga ntate molwae yena re zamme makgetlo a maka ho mmolaya Ne re le mola kae? ka tateke hasho ha o fihla fela pilong mmane ha ba bone nix Ntate Molwa o tswa Pelong? O admitiwe Pelong? This year, after New Year, the last of last year. O dula ntse atho, o ile admitwe. Ha ba fihla ba bone niks. So le ba bolela? ba mboga hela ha ona motho a shwang lapeng leo o no ntenela fela dibuka o ka mmotsa no o batla ho ba eng wa hlanya ngwana never le kgale O eng ya bona? ke motho fela itulela mo zonong ya bona re bangata November ha e tlo etsa ntho Le ba tsheketse lebitla? re tsheketse eno le ntate molwae ona re batla utlwisa mmae bohloko Mma ke ngwana o yo? ya Ha? Mathata a rona ha fele man. Kore ha ke tswa mo ka nako tse ding ke tlabe ke le traumatized ka reng ka lo ja e faolo. Tsena di a email tse etsalang. Ngutata khulo o mane admit esibedlela. re nobonisa Ngaka fika esibedlela ukuthi into. bathi abobona into bathi xa ngoba bemthatha okokugqibela baye bathi bacingela into bayiswekere ngoba iba ngathi uyaqhuzula then angathethi akhupha amagwebu then bamsika Ba re scan ntate wae wa xhuzula e ka re ke sithotho and then a ntshe makweba and then babamsa kwiscanner because wayekwafumana i-accident so bacinga into esengqondweni so bathi abafumana into bamtsala igazi bathi igazi lakhe li-clean November batho ga ba utlwisise next bona ntho tse ntse re di romela ka mane ka tlong ya bona ditweba maphela jo ntho tseo di a utlwa tseo wena ke tsona tse di le romela ho ntatae. eya a ke go robele le mosadi bae tla sa bete mono jo yeno yena marena re tlo mola ye wa papa o velt Le wena o tlele o bala haholo utlwe. Le wena o kwatisa batho man. O bala haholo. Le nna ne ke bala tjena jwale ka hona se. Ha o tlo shwa next. You'll never die. mo botsa jo to tsa ne di flashit bona ba di mo botsa a tla lla ke letse a blela mma le ona re mo lebeletsa ga bula ngwana wa ana a go bane gona re sa ipolaele yena Ma, yena yenwa a go betsang ke gona loga ba ne ba qeta go qabana ba le babedi le be le batla ho sebedisa yona ho rabola eng? a wa re botsa baneng gona re sa ipolaele ngwane wa hlanya yena mo bolae keng Ne le batla mmolae jwang? re batla mola a ke go na le mosito eo O ye o no na le mosito. So le batla bolae yena jwang? re batla momuge hela A mo mmure jwang? November jwale go botsa ntho tse ngata Se la la utlwa. Wa utlwa o tla mmula ngwanaka. God bless you. Tse mo dula man. Mo iseng pele man. Le ba kae? Se la ntsubudisa. Se la ntsubudisa. Le ba kae? Se la ntsubudisa. Le ba kae? Le ba kae? Le tlo njwetsa gre. Le batla ngwe yana. Le batla ngwe yana. Le batla Msepe. Let's make.
ska tshwara motho wa mpampe wena o tshwara motho wa bone batho ba bangwe a se batho ba o tshwara rofo wena o ba shebe o le shebe batho lona o na le phausukela dihloo fela o tshwara tsa dikeišeneng rofo jalo tsa bo saeteng la nore ke dulang go lona o tshwara hantle ke bene kopo o tshela ka metsi wena a bona le tsamaye kereke hantle a kore okay a kore morena Jesu ke morena re hlola ka yena dinthong tsohle ka lebitso la Jesu wa Nazareta lebitso le nang le matla a re le a tsamaya fana wa ka o le kgosi go na le that lady a o sena mogotshwanyana wa intercessor okay a e seng a mogotshwanyana yana a kileng a kula ngwana a ya sebetsang bankeng maki okay maki a sa tla kerekeng ke kopane le ena twin city a thekiwe ke stroke ha sa tla kerekeng ebile a itse e ka re o ka botshabelo ha sa le ka mona ka Bloemfontein le a tsamaya le ba kae le bolaya mang Ana mosadi yana. le mmolaya jwang Mosadi tse le hlaba. le ntlo mmolaya nene ntlo mmolaya nene le bolaya ofe ko fe le mo planeng monna gage Ke batla go mo dira motlholagadi. ha Ke batla go mo dira motlholagadi. o batla go dira monna mosadi mo motlhologadi Ha ke ra ba go gane. o mametseng that A ba go gane ba ratana papa. a ba arogane Ba ratana papa. le nna ke la tsamaya thata le babedi ba la le tsamaya le babedi o mongwe a tsamaya ko pele o mongwe tsamaya ka morago O kila bona e ka re ba forane maobane a gona mabane le nako atile a re ha ke bua lona ka WhatsApp o sa bu o na le busy maobane ka go paskisi go re lerato la bone o le ntšhafatsa for ba tla matsamaisa ka stress le tlo go motsa sa ngwana ga ge di drugs le tswisa ngwana a di-drugs ya no so high blood ya gage epa o dumela o tshwara ke ya blood because of ngwana o tsibang di-drugs a tse tiro ya gago go mo thusa se go re tlola ke stress so wa bona o tla tšhaya ena e tsa o tšhaya o tla bo o shebile o le ko lebitleng o shebile letshego a tsamaya le monna o mongwe e tla ka ro tla bo e ka ro ka re boa batlang exactly wa utlwa ngwana gago ga se wena tlo montshetsa go tsuba di-drugs ke modimo o tlile le pampiri re mo rapele that's all e sa le segopeng le tlo tsamaya niyabhuma niyatsamaya niyahamba le tsamaile ne nisepe a ko re re a leboa morena Jesu e re a leboa mo yo halang le a tsamaya le tswile le a tsamaya 1 2 3
ya pele yo lokolle le a tsamane le a tsamaya le tsamaisa 1 2 3 ke mang motho e ke sa fihlang ho yena phamisa letsoho ema ka maoto a hao e re moya wa lebitla le moya wa lefu khubae e re khubae moya wa lefu God bless you. Thank you, Jesus. Mutlwen. O tshware. O ise pele. E re lebitla le tshwereng dintho tsa ka le family ya ka le bana ba ka ba tlo tswa ka re lebitla le ka lebitso la Jesu. Jesus. Ba o eme metšhineng a ke a o tshela ka metsi ke tla o tebeka because ntho e ke etsang ha se botlale. I know ntho e ke etsang ha le tsebe bohlokwa ka ka lona le nana satana la kgathala because le sebetsa ka sound tlwa le bagae le bolama o bona ba le babedi le bolama yena yo le mmolaka mmolaisa ka hlogo ntsheng ntshantho le yentsa ka speed let's go 1 2 3
lokoletse familia ya hae le lokoletse are thank you. Lona ba lo e ka fela mang ka motho ba ka ra batho ba atento se tumeletseng pulpit ena ke kopane shift le tlisa ka mo le tla dia metho go ya ka lona se ke la phusha ra fotse a se ka tshwara pela tšhelete a o sa tshware bo pela metsi kwa a le tsona e le ditse pela tšhelete e tlose bontate seba le ena e tlose ntate tlisetse lebitla le le holeng ntate ke sa cable ya thank you ntate thank you le bulantle ntate makgetho bula traffic ya pulpit ema ka maoto ao a re morena Jesu morena ya laola lehodimo ya laola lefatshe familia ya ka bana ba ka dintho tsa ka di lokela tswa lebitleng ka lebitso la Jesu lona ba le ba ka ramile a batho bana ntshang batho ba le ba kentseng difamily tsa bona ka rama bitlana a ke bapala a ndidlala moloi e molemo ya kentseng batho dibitleng amba ona mkhopha a ke bapala don't say difamily tsa batho bana ka rama bitlana okay ina na ke a Motswara guys. Yeah, Motswara hang away. Ne le re qatile e bantshe empa wa lokolla ntsha re bantsha kaofela mo tlole ntate mo tlole ntsha mai ke uswa ke tukelo ke kganya o ba o bue ke ne ke kwetse leleme la hao ke sa batle hore puo etswe ke nna nkgono wa ma wana ka ke ne ke rarile leleme la hao ba bile ba re ha wa itekanela sekolong ka letsatsi lena ke a o lokolla modimo o thusitse nkgono wa tle kerekeng hobane ke ne ke fasitse tsohle ha o bone le kgwedi e kile ka fasa ditjhelete ke etsetsa hore a se ka tla nnehela ho November hobane dintho tsohle tsa hae di tlo lokoloha November ke a di lokolla letsatsing lena ke lokolla ntlo ke lokolla molekane
ke ne ke mo fasitse dintho tsohle November le mosebetsing wa hae ho loke ba mo fe se tshwanetseng sena se ba mo nehang sona se sona ba mo nehetso ke lokollotse November ke lokollotse tsohle ke hlapa matsoho jwalo ka Pilato ke a hlapa Kubai. bye bye Modimo ke lokolla ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth in Jesus name. Amen. Ito ba lokolla? Ntsa ntse no bantu. Mo tlase ka mosara. Ntsa are. Ntsa no bantu. Ntsa. Ntsa. One, 1, 2, 3, 4. Kuba. Luketin. Lubansit. Luketin. Luketin. Alikun sukudis. Akitu sukudis akiban loy. Akitu sukudis. Akitu sukudis. Limamet. Are. Are. Lubansit. Come on, guys. Liatama. Liatama. 1, 2, 3, 4. Kuba. Ayi kwetile ka motho botlo se man. Ikwetile ya tsama. Ikwetile. Le ya tsama ka patsamai. Le tsamai. Le tsamai. Le tsamai le na. Le tsamai. Motho no ha tse bo tshwara hlong. Kolokole. Kolokole. Moya wa mmae lo isa kae? Gonkile. Lo bele kae? Lo bele kae? O lona. O la teng. Le hana. Le hana. Man di tano tla le kinyetsa kereke o tla le jwetsa ka batjha everyday le motsebe hantle. Mo tshwareng. Mamelang. Ke mana le anointing ele e gold. Phamisa song. Ke mana anointing ele gold. Phamisa song. Bana le yona ntlo. Phamisa song. E gold when phamisa. Anointing ele gold. Ntshebeng bana le anointing ele gold ke wena mama le ma le wena phamisa matsoho le eme ka maoto nona kore okay 1 2 3 4 5 6 7 8 ntshebeng ka ofela Permits ka baskom.
matha o ntlele kobo ya ka e tshweu seaparo. Ke re ke na mama. Ale mameng. Tate Makgetho, batho bohle ba louwa ka meriana, ho sebediswa meriana. Modimo o revitse for the first time moruti wa lona wa pholoso. Modimo mo fa sephiri sa tlhaho hore le sebedise ska la betsa matsoho. Ha lena tsona dintho tsena a le di sebedise. Ba re ba jise memang bitlane ka labokae o hlokaetse ka labokae ka Friday ne le sena meeting ne le sa bile mang bitla Mampina o na tsentse meeting ka labone ntate moruti. a le right se Jesu se jile ka labone a se ka labraro a se nka hanyane dintho tsena le di nka hanyane dintho tsohle tseo baloi ba di etsang ho lona ba di etsa ka meriana. And if lona ka ra kere ke lona ntate modimo le file dintho tse product be le sena tsona be le sa di sebedise mphe seaparo sa ka phatsa seaparo sa ka ha o hloka le interpreter ke batla ho bua ke le ka tlasa garment ka tlasa seaparo a ke na molato nna ho dintho tsohle tse baloi ba di etsang ho lona. Modimo o ntlotseditse a mpha sephiri sa ditlamatlama hore le seke la iphumana baloi ba bapala ka lona. From today a ke na molato ha ke sa hlola ke feela guilty one of you a robetse sepetlele kapa le kae a se phoso wa ka hlapa matsoho nna. Nka se le fe dintho tseo nna ke di sebedisa lona be le sa di sebedise mara nna ke tlotsitswe ke na le tlolo ke na le matla a itwanela be ke di sebedisa. Wena ka moreng yaka ke na le anointing oil e kgolo e red e gold vaseline tsaka di na le anointing oil. I cannot use dintho tsene ke le mo profeta modimo lona le sena le tlolo batho be le sa sebedise di-products tsa kerekeng ya lona. So every time a le kula ke dula ke na le stress ke nna baloi ba tshwantse ba nna e ka re ke nna e ka re ke a hloleha e ka re ke nna a hlolehang tsatsi lena ke hlapa matsoho ke na molato hlapa matsoho tsatsing lena Dafita ene se tlatla ha ya go goli a ta tshwere majwe a 5 a ba bua mantswana re ke tla ka lebitso la Jehova mara tshwere matla ke le file di revelation ka ofela tsa creation and ntate modimo operator jwa ga qetile ke a sebedisa ke sebedisa creation why because ke tswa matla yona re qetwa ka yona re lowa ka yona so lona le ke re ke be le sena anointing oil go betho be le sena next when le na le anointing oil tse gold o na le right ya hore ha o qeta ho ja o na le spray sane sa ka molomong again o na le new piece nka spray wa new piece ha o qetile o nka anointing oil tshela metsi ya gold wa nwa o bolaya sejeso se ka rampa ya hao qetile. Very soon ke tlo ntsha product ka rekere ke lona very soon a sa hlola ke sebedisa product for lona ene le mmamela ke motho a mantswe a kana ke motho a mazwana very soon a sa hlola ke sebedisa product for lona.
Mambitlane ba mo jesitse o shwele. Ho jesa batho le robala dipetlele le tseng. Ke yana motho na le epilepsy le ho sebediswa ditlhare. Batho ba sebedisa ditlamatlama nna moruti wa lona. Ya ka moreng ya ka nna. Lejwe la le ne ke le rapela ntse le le teng ka kamoreng ya ka. Le hlala le ko ba ka kamoreng ya ka le ditse ka lejwe. Le dutse ka kamoreng ya tate moruti pele a bethe hae. Lejwe leno le ne ke le rapela so shift le ntse le le teng mo ka kamoreng ya ka. Each and everything ya ke etsang ka ra kerekena ke etsa ka passion. I'm passionate because ke a tswa ba lawyer. Ha ba re lawyer ka passion. Bana batho ba batla bolelwa ke di family tsa bona di batla bolawa ene ho sebediswa meriana. Ha lena di product ha lena next. Ho tshwantse mohla le tla ba le product mpho motse ka make up pele. Rekang di product. Tlo kwana mama. Ayane. I so wish le ke le tlo sheba mama Bale ha tlo reka product. You will be shocked to remember o tlo reka o tlo etsa ntho grocer. Una le moradi wa hae ye seng le doctor. Mpho ha batle product. Wa reka ntate moruti. O reka kae? Go reka e khano go engata ntate moruti a selemo ka ofela nje. Ya ka ya jara ka ofela tsamaileng ka ena hona jwa dithina yo a Limpopo. Ya jara ka ofela. It's a doctor that person ba ka ona ke na ke re ke mo o thotse mosebetsi Limpopo. O rekile product ya jara ka ofela. Ha kena molato. Nna sana ke abanta kwethu. Thank you, mama. O ka botsa mamuja le fakeng. Anointing oil ya ka e se le kae no? E gold. E se fokotseile haholo. Le Vaseline ya ntate moruti o sebedisa e kgolo. Ke qeta mo etsetsa e nngwe today ka e beya ka mano hore e kgolo. Ke e beile ka ofising go tlo tsama ka yona. Latele yona. Dena latele Vaseline. Vaseline ya ka I don't compromise ke na le Vaseline e mixwang ka oli red. Ke batla ntlele. O e bone mamtsa le fa Vaseline ya ka e tlo fela o sa nketseditse yong. Oli ya ka ke sebedise kae o soka? Di ka di oli tsa container tseno tse kalo. Ke container tsena di dutse ka kamoreng ka marobalang ka teng. Yena ke tlo yang haka ka yona. Ke yena e se mixitswe tlare. Ba tseba ke ba file task ya hore Vaseline ya ka ha e ka re ya fela tselang Vaseline ya ka le mixe ka anointing oil le tlisa. Vaseline green ya chelete e o kae ka kamoreng ya ka ka ofising ka mane di teng le ka mona ka kerekeng. E nngwe ke enana e nngwe ke ane mane. Tsaka ke mo profeta ya tlotsitse mare ke a di sebedisa product tsa lona. Ena ke a le kwatela se ke la nana ke kwatile a se nda robalang speak le mos. Le tswailane le ke le tshetsing eng le brown le teng ka kamoreng ya ka ba botse ke na nna go kena ka bateng la le ke le tshetsing eng no clock rate ya boloi it's growing ka tsela tshosang than before. If I so e bone ntho rate ya boloi e hola ka tsela e fetang ya pele. E khula ngentle rate ya boloi is growing ka tsela tshosang. Or re ka relax. Drink ya ka tlung ke a di kwaela. Ba bontshe dikwadana tsa ka tsa di drink. Ke tsana ka ofising ha ke nwa drink ke e kwaela. Ha o ntshela Red Bull ha o mpha Red Bull o e bula o e tshela eng? Ke tshela anointing oil. E jwang?
e red le gold. Nna ke le moruti wa kereke deliverance ya tlotsitsweng ke sebedisa product ha ke compromise ke na le letswai la kerekeng ya ka ke na le lona bana ba ka le na nix ke bona ba itse ba le khalmetse ba re ke la di sebedisa ntho tsa November ke na taba le no very soon ke tlo di tlosa ntho tsa there was a time when ke reka trailer kana ke ne ke reka mobile trailer. ne ke reka mobile trailer ne ke reka mobile trailer ke tloela product a qetile ke ise mobile trailer ya ka diplekeng tse different ke isetse batho ba different mobile trailer tsena tse tshwanang tsa bo di-kitchen but ntate moruti na itse ba metsetse ona ka di-shelves so that a kgone ho tsamaisa di-product a di ise hohle. ke tlo dintsha product tsa nna le tlo qala ho tseba hore le di hloka ho le o ka ntho tsa ntlo dintsha hlaba baloi. It's a very powerful weapon. Mara ke lona ba sa tsebeng. O tla utlwa baloi ha ke rapela motho baloi ba re ha re kgone ho kena jareteng ya hae. And ntho ena ke le rutile yona hore ntho ena e powerful jwang. Ntho very powerful. A le nke dihlooho. Nna ke a le kwatela. Ke a kwata. Kopa ke rapelle di matswai ya lona le lo itshebetsa. Bazalwane baloi ba theohetse 24 hours non-stop. Ho kwala di business tsa lona tjhelete tsa lona. Ene ntwa ye a se ntho tshwantseng o nke hanyane. Ye ya di spirit a se ntho tshwantseng le nke hanyane. Qetile na tlabile matsoho la e sebedisa product ka pale sebedisa na ke tlo sebedisa and ke believe ho yona ho feta ho spula ke believe producting kore wa bona tsela ke believe ho morena Jesu ka ke believe producting jwalo ke believe producting ya ka to an extent ha ke sa itlotsa ka Vaseline ya ka ke kutlo ke se right mautong nna ke hlapa a qeta ho hlapa maoto a ka kwa hlapa ka tshasa ka Vaseline mmele ke tlo tshasa ka dono mara make sure that maoto le thekeng le matsohong ke sebedisa Vaseline red and dlale ha hona baloi ba tlo le tloelang le atleha a ikholonto ene baloi kaofela ba tlo le loya straight ba tlo le loya ka meriana ha. And if we're not a busy product and let us be honest, why that Moses nka mulamula hlele fatshe ho qabanywa dinoa faro le ena la hlela melamu ya fatshe a fetwa dinoa wa qabanywa dinoa le fatshe mona ho etswa jwalo ho qabanywa dinoa number 2 modimo ha bona Moses bana ba Israel ba lungwa ke dinoa modimo re Moses ba etse noa ya koporo ba fodiswe ke noa ho qabanywa dinoa ba etse noa ya koporo Elisha bona setjhaba se kula banna ba bolawa ke mala ke le rutile dintho tseo Elisha ke a rutise phofa fly tsela ka ra pitsa ya motoho batho ba fola ke le rutile kaofela dintho tsena ke le rutile tsona bana ba ntate ke sebedisa product more than anyone ka ra kereke I trust product yani e rapelletswe ke nna ke le etse mehlala ka le bontsha hore the way ke trust and product ya ka tate bishop o ile empire tsa hae a ke di sebedisa tsaka because ke dumela so much product ya ka ya o qetela ke yena ke sebedisang ha ke le office ya ka ke office ya ka ke tsa office tsa ka tse le di Vaseline tsa teng le letswai la teng ke tse
tsena di tshelwa ka mona ke tsa ka officing di dula strict ka officing ya ka tse ding di ka etsa office ke kopa ntle le tsona tsa officing kopa le bontsha hore I'm so loyal di product tsa ka tsena ke tsa ka tsena hona le tse ding hape tsa officing tse dulang ka hara office ya ka di product le tlo di bona o romme Tshepiso ya bohlano Tshepiso o no so to domo hampe ke qeta ba kganne ka nnete ke tsena he nshebeng he tsena hape ke tsa office ya ka o tsena leta ka office ntate ya ma ya moruti ya ka ntate ke ena e shebe se le kae e netletse sheba di kae di a sebediswa ntho tsena Vaseline ya teng ke di spray tsa teng tsena ke tsa office ya ka oli e green ke tray ena e dula ka mane ka office tshetse di e teng ka mane tray ena e tshetse e dutse kae e dutse ka office ya ntate moruti e la teng ntate no ke batla le bontsha ke bapala futa tsa ka nna di dula ka hore office ya ka le romme e mong jwang lo tlala la ba ye manama di tlhabela mathate kwa tshwereng mo ka nnete le mo senya ntate Mphuti ke yena o tle ka tsona straight lona le ratang po senya batho Mphuti ka nnete ba kgathetse matla ba re jalo wena ebile o ile a madi tlhabela tlo di tshware ntate sheba o di thotse kae ka officing ya pastor ka hara office ya ka sheba la hopola ne ke sebedisa ntho vinegar ka hara office ya ka ntse le teng ke ena sheba ya half bo bokae le today ntse ke di sebedisa if ke sa etse tshebeletso ya dintho tseno that doesn't mean nna ke sa di sebedisa ke ntse ke di sebedisa la o ke wa mpona ke se ke sa etse tshebeletso eo ya ntho itseng ke ena vinegar ke ena tse ke sebedisa letsatsing le sheba ebile e kae ke ena wena o sa a utla ke sa bui ka vinegar o nahana nna ke sebedisa vinegar ka officing ya ka the same thing e ke etsang ya o mixa ha ke ne ke rapella batho le Lesotho ke ba rapella jwalo ke re mixang so le so and I know why ke betsa ka revelation e tshosang it's just that some of the things nka se di bue ke tsena bo futa ke bana bo hlaba baloi ke tsena di dula ka officing ya ka ha ke fila hore ke a di hloka ke di nka fela ke lo di sebedisa ka ke ithuletse ha le fitla le fumane dikerse tse kae di dutse kae kantle e tshweuli e red khwaneng ya ka more ya ntate moruti ka hare kapa kantle ha ke bapale nna kerse nna ke tsamaya ke le maponapona ha ka mana ke re ke maising ke lighta kerse tsa ka ke bua le ba loi ke ba jwetsa hore ko kwa maphalo tlo ntena naka ke be ke nka candle tsa ka ke di lighta lona ale o tshwantse ha le tla sebedisa dintho tsa kerekeng o tshwantse re eme mona pomotseng a eme ngwana batho o reke hlaba baloi qetile ke tsena tsaka ke tsena tse dulang ka office thunya ke ya ka ho na le oliane ya tjhelete e ke sa batle e kae ke e dula kae ka officing ya ntate moruti sheba e se le kae ke na lo ya officing ya ka nna be ke bula mona qete ke tshase matsoa ka oliane ya tjhelete I don't compromise ne ke le bontsha fela ntho tsena ke a di sebedisa qetile wa bona le letswai leo ke tlo le fang lona I mean leo le ke entse ka bo ke batla le tlise matswai yana lona qetile ke bue le lona le leloko la di-family tsa lona le mix
a je letswai la kerekeng ya hao leo moprofeta a buileng ka lona ba lokolohe ba sa tsebe gore le ya ba thusa le ya ba lokola ke bana ntse re ba lokola difamily tsa lona ba le siko ba fe letswai tshele le mixe man ba ke hlafuna kere ha o sa ba jese bona ba lo ba ba jese so mo ba jesa lona ke tsamolo ya mare le lona le lo e motsheare ske la lo ya bosigo ske fika le mixe fa going to show you or o le etse jwang I'm done bona batho bana family tsa bona di lowe ba lowe ka fela ba batla go bolawa ba beetse di date batho bana all of them and o sebediswe meriana all of them ba qetile to mo lokola ke ha ke ba lokola no ba ntse ba ke ba kentse le biteng kaofela boma kaofela family ya bona after le fula mma ka ke ba tla ka line o mo re ba tla ska la msa ba tla ka line shine January e nngwe le nngwe mma ya shweleng ka ba tlo shwa fela January shwa le mametsi swala ha ke ba tlo shwa neng January go tloa 2019 hanga ba ka gona o ra ge ba ngola dipampiri ya ba o re ba gapelle dipampiri swala ke ba nsukudisa hantle ke batla go ba tsamaya o eng ya bona ke ka bontata bona somonte once come on guys le 1 2 3 le qetile le ba lokolotse a go tle le re ke tlo ya hlatsa o tlo tsaka wetsa ke botlele batho le ntsa o sena o nyetse lona hey le yana ba a hlalane le monne wa hae hey na tlameha ba shwelela bobedi mo na tshwatsa bolawe keng ka la bobedi hey na re mo ntsama gopa milona ka ofela yona mosadi hey sas ko wena hey le business na yawa izusa wena November jwa hey sas hey ga tla monne na mosia ngwane hey le qetile tswa 1 2 ska la mosara khuba se le modi ya bohloko jwale o nyetswe le qetile lona le qetile khuba Jesus name bye bye amen ausi o bone wa tshoka bone le fish tswana skala thula mian it's me le le baka Already. tswana e tlaise le tsamaile ya khuba sha ausi bone wa tshoka ba o ba tseba o no hlaile magopo ka la bokae la bobedi tamauta ka la bobedi ana o hlaile kae la ga ke theoetse kalong wa go hlemele mona ka ya toilet ha ke ya toilet ha ke ingwa go tloa hlong go hlemone ke ingwa tene ke tswa magopo a mangata fela ka ba ka chaisa a o fihla ka tlong etsa ha ke fihla ka tlong ntse ke le jwalo fela ya ba ntatonka letswai le ba le lona re file lona o la re le ga tontsang ha sa ka lona ke a gola after 3 hours ke ha nyamela lebe ka founela ke ha nyamela magopo ke ha nyamela ka letswai ene monna wa ha tsamaye kereke ha tsamaye ntatonka empa ke bona a dumela nthong tsena di-products o mo jwetse ke tlo mo etsa moholo mona God bless you tsamaya lona ida ke la ka lomiwa le nna mmeleng be ke tatela o chaisa a ke fitla ntlo be ke tla ke tshela metsi ka bate be ke tla ke tshela futa a ka e nyamela ba lokoleng he nka dintho tsa lona a re nka di magopo a lona lokolang mae le qetile le ba lokolosi le a tsamaya 1 2 3 ka speed guys le a tsamaya ne le re le metsa Hey, bola satane ya anima.
le bola satane fe satane tlo o dula bona mabitla o a se nna dula bona lokola ye molokole o ne tshware ke moshimane wa ka ne ke tsekile ntate moruti ha ke O ne tsekile? theowetse ntate moruti o theowetse ke theowetse ntate moruti be ke nka vaseline o bonkae vaseline dingwele le itshasa mmeleng ka ke ba shapa ha na sena tsona wa tlo ba rwana kuba bye mfana ka ntate modimo o protect only red o e batla ka hona Petit, ça m'a pas le coup là. Ntho tsa bona ka ra lebile. Are. Samonsa. mabitla ba phuthe ba gago Dirwe. mabitla maphuthe ga gago la otle Mabitla maputlo ga ka. Ha ke na taba ka le wa lo. kwala Bao. Na taba le bona. Santse ke le register ke le ntho. Ke le register ke le insurance lona. Lona bana ba tlo tsamaya ka line mina santse ke le insurance lona. Lona tlo le insurance lona ke tlo ja ka lona ke be ke qale moshara tla bong lona ke tlo qala moshara lona ka modimo hai nka sebetse ya ka bona mabitla ke ana e ntse ma ke yanele a ke re go simetse ka mamjalefa ile no no pese bononyana ke so stay yo mambikane re ditse o tswa jube ke tswa stocka mo ga beke o thushwe ke o lena tsamaya ka yone ka bekeng e rete o rata go tsamaya ka nthonyana e reteng ene kana e ntena gore ka tshwara ke sedidi e tshwaretsa ka nna kage go re bl ai so we are sorry kids did ha o tshware ke sedidi O na tshware ke sedidi? o tshware ke sedidi and then a ba betswa ke letswalane re tsena ko phepa re lo patela DStv utlwa ha sa tshama ka beke o e tsenya ka matseleng o le rete eo satan ka wa kwala dibetso o tlo phela satan le ratana gore bana ba go November ke wa kwala ena ke go o romeletse voice note a go bolela ne le phitlho o bone sentle go joa phitlho ne tlamega e tswa mo Victorious e ne tlamega e tswa e tswile re thabile kuba ai ntate modimo ai ke mathata le petile one le tsamaile phutento tsa lona le dibuti ko ba le tsamaile bye bye nithi nifuna enza ntoni lo tuqedile ka bathwana bathusa nifuna enza ntoni nithi nifuna thini Ngoko nizothatha njani ngibamba nje na? sas Andazi ufuna ntoni kumina. nifuna ntoni kuye nithe nifuna enza ntoni Yena akazuchata. bare hanonyala Mama ke. Ubani? Mama ke une stroke kodwa iso stroke kodwa une stroke. bare mama yona le stroke mara ha se stroke marona le so intoni lo nto nifeke kumama ke Into ngathi si stroke funeka afe si stroke. Funeka ufile futhi mama ke yazi. Lo bebhale exam lo.
So funeka umamakhe afe lo abhale exam afeyile andazi noba ufuna ntoni esikolweni. ngophi lo obhale exam Yena lo bhale exam ucinga uclever. ubhale exam zantoni Uyastudiya. Wenza So ntoni? last month bebhale exam. Mamakhe bephethwe stroke. Maka stroke. ni intoni yakhe Ndingumamkhulu wakhe ne. mamkhulu kana ke ke us mama so nithi nifuna nomfazi nomntana ibe yintoni Abelihule bengumuntu nje. Nomntana funeka kudala etshatini ndixela funeka kudala nangoku. Unomntana kodwa akazumfumana omnye. ba re mosadana na tshwanetse ba gala a nyetswe bata ka senyalo nomkhulu le Ndizomkhula njani andindedwanga. ni bangaphi Abanye basolekile. babizeni bonke abaswelekile balandele emangcwabeni mutshwara bakhupheni mkhupheni 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 Abana kereke ga o tlwaetse bo roma bo church bo wesele o tlo nana re acta mo kore kereke ya fura le ka re ka bula fura church ministry part 2 baruti ba fura gale ba le ha e fitla re a tsamaya batho ba phela mnate bao le ba dikereke tsa pholoso Yo bawo. Ndimkhuphile sibayekile ba. Sibayekile yonke into izawuhamba kokwabo. Mbani 1 2 3 4 bye bye amen ya tsamaya le tswile ya le bakae le bakae tswa 1 2 3 khuba Jesus name ema mo phamisa matsolo na ka fela loko la moya wa mbitana amanditana ICU lo khutsetsa mogweng wa ka wa gale lo khutsetsa le o tshwaretse moya wa bona o lateng go tsetseng tsa mo beyang go tsetseng ka speed o qetile mmokolosi Goodbye. 1 2 3 Swan. 1 let's somebody. Let's somebody. Bye bye. Let's somebody. Nile. Le bagay. Samay. Kubay. Amen. Luna. Samon nsamba tuba bitle. Samon nsamba. Nsamba tuba bitle. 1 2 Song. 1 2 3. Let's sama. 1 2 3. Baba. Amen. Let's sama. Bye. Let's sama. 1 2. Le baloko lo tsaka. Kubay. Let's sama. Akito bapa. 1 2 3. Ya di tsin fatsere morana Jesu. Re hlotse tsatsile. Mkulen. Ni hamba kwe? Ni tsamaile ho yena? Ni phumile na? Beni bangapi? Beni maninzi. Ni mkhulule. Baba. Ya tsama. Tsama. Lokulusi. Kuba. Jesus name. Ya tsama.
Letsoleni mhaka batho ba sara mabaka. Le tsamaya. Le bakae? Le bakae? Tswa. 1, 2, 3. Le tsamaela kere. Bye bye. Bye bye. Kita kono tata sana kita shapa ka tlapa moshimane wa asha. No shapa ka tlapa o hlaya. Le tsamaya. 1, 2, 3, 4. Kuba. Come on, my boy. 1, 2. Come on. Let's come on. Let's come on. Little bagay. 1, 2, 3. Libanogulus. Libansi libike. Libanogulus. Libanogulus. Kubai. 1, 2. Let's come on. Let's come on. Libagay. Mulugulus. 1, 2, 3, 4. Bye bye. 13. 1, 2, 3. Kuba. Ya sama. Alikin tsukudisa. 1, 2. Litwile wena. Litwile na. Litwile. Bulamlomo. Nele bagay. Kuba. Jesus name. Nsang etiano. Lainta. Insane. Kinyamulum kahano. I mean the soka hano. Insane. Itwi. Datama. Kubai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kubai. Amen. Let's amen. 1. Let's amen. 1, 2. Nifumi. Bani bangapi? Ngamkhulula. Mkhulula nomsinya. Mkhulula nefamily yakhe. Mkhulula nefamily yakhe. Ngamkhulula. Khulula. Bani tsayilana. Bani tsayilana. Awataka tsayilana. Obo kereke bekene kapokata office. Bani tsayilana. Bulan tsayilana. Ngalane lao. Bulan tsayilana. Tsaralan lao ka tsona right. Lana lao lo tlileng ka lona le tshwara ka tsona right. One, 2, 3, 4. Let's amen. Le mologolose. Ne le bagay. Le batla mo yana. Ne le batla mo yana. Le batla mo yana. Ne le batla mo yana. Ne batla khathala mahla mo business-eng ya. Mo business. Ilokole. Let's amen. 1, 2, 3, 4. O bona batho ba kae? Babedi. Ke nyao. Fami wa batseba. O mona se ka bona mamogolo wa ka. Yes. It's a business. Ba re ba batla go kgathale matla o yona. Nyamba. 1, 2, 3, 4, 5. Le batla go peko. Eh? Le batla mola. Le mola jwa. Le mojisitse nene. Maobane. Ne le mojisitse nene gape. Gale mara tla nna tsa tswa ke ntho ena tsa eno e goldi. Le mametse. Bana ba mojisitse gale. Ma dila nna tsa tswa ka ntho ke ntho ene e gold. Ke ole gold. Lona ko ke le ke ntho insurance ke le insure. Ke be ke bule mmoshar o ngotseng high funeral parlor
Lora. Hai. Pheko na kula last time. Pheko na kula ha bohloko. Project ya mokhukhu wa kereke wa Sunday school ya baya Tshepiso ba mplela re Pheko wa kula ka baka botsa Tshepiso ke Tshepiso wa isa jwetse re Pheko wa kula ke eno ape ba mojisitse le mojisitse mabane le mojisitse dinatso wa le mojisitse dinatso a ke sejeso ke sona se sebetsang ka speed ya sejeso ke sona se sebetsang ka speed sejeso ke sona se sebetsang ka pele se sebetsa jwang ka pele sejeso se a mading a ke re sebe se tshwara methapo se tshware madi bona yena ya sejeso ya di anointing oil tse gold yona ne tshwanetse be leng ka very serious product ya kereke sesepa futa kaofela ntate mo tlose pele dipikara le re ha le jesa motho ho tlo etsala ke sona se tlo sebetsa ka speed sejeso se sebetsa jwang se sebetsa sejeso ga ke re ke ntho e dulang mading bophelo bo mading so yena le mojisitse lokolla msang ka speed balo ya bana mosa paulo yo ntse le motshotse ko re batho ba Tuzana na mosa tsama 1 kuma 1 2 3 Pheko o bone batho ba kae ba bangata bishop o le rile o ja mabana o boetsa ke kana o le gold ntho e re itemage e senye gold o be le gold wa ni kabile nyam baba 1 2 3 4 baba ni phumile 1 Jesus name le tsamaye brother ha le nyala le tla etsa jwang dinepeng kwa ha le hlola go tshwara mosadi ya mokana ne hamba kwe ne phumile phumane 1 2 3 ne phumile bye bye ne mkhulule bye bye amen mo ashara ke mo tlose le tsamaile ne le ba kae tswa bye bye amen ba bamba mo tshwara mmeleng ha ya tsamaya le tsamaye a kutlwe le re le a tsamaya ka tsamaya a kutlwe le re le a tsamaya ka tsamaya 1 2 3 4 bye bye ba le motho a shapuang ke hloho ye nngwe hlotseng le a tsamaya di tele mo lokola le a tsamaya le ba kae le bararo le batla gape o yana keyboard le batla gape o yana na re batla ipolai nini la ba gago la nini la holiday le batla ipolai jwang ka dipilisi and then jwale mosadi wa ena le teng ke reke mo na la o no lokolla dinotlolo tsane ya ba ntho tsa rona di a hana jwang utlwa ntho dinotlolo di pholositse motho ha se jwale ba batla mmola motho e le kgetlo la bo 58 le yo a ke tsewa o e beya hole mamtsale fona ka mogorata ngo phutha ka teng o ikentseng kgono wa gane
e behang lekolokoti ya tlhapi la e se sebeditse le batla ipolang le itse le baka ho ya re ba gago mare he re na le batho re sebetsang le bona o tloa dilemo tsa ntsa pele bo 2006 kwana le batla ipola e jwa monna ne re batla ne dipilisi this time ba mo tlile ka dikoloi ha shwe mo lekile ka ntho tse ngata wa bona le mo hlomo la mo kapa ka botlolo ma ke ho ntsa le teng wa le batla mmolaya ha kana kana wa le mosetse morao yo ha o so bone una le ntho a modimo mo le kona motho ene katlo ya tshabe e le lapeng la motho ala ga batle ba phele o le ba le boka ga ba Bloemfontein mo mara ba ngata hampempe ba ngata hampempe re na le branch le ka Neville Hill e re accommodating fela life ya dimana ha ke tile wa mo tshwara wa mo tlapa hiso mosebetsi mane ne ba mmea di possession tse right no ke mo tlapa kae wa mo dumedisa hiso siela something wa tsantse ne ke rata o etsa tje la bona wa bona ntho e ke rata o tlapa ka ra letso o bona ke entse we so a ke mentse jalo o etsa yo a ke re ona bekeng yo ne re mo dudisitse kwana Malunda a sa theowele re batla tlwelle mosebetsi ya ipolaya e le mahlalela mare he wa kopana le yena Monday mo wa morapella ke a no ile mosebetsi se bile ba tlo mo nyolela tšhelete hape ne wa go sukudisa ka motho ya ntate oh ngwana tlisa ngwana why a monyanya ya ne le mo kentseng accident nga ba gaola lo yeno no ha antla ke re go betse accident ene se ya ngwana ne le ntatai jwale ntatai ya ba mae mosadi ai o ntsa mosasa ka di oli mo ga be re ya ngwaneng hantle le tule tlamege le gautse ke lena la mothako e seng la ngwana re ile ngwana o bane re bona re kgone ho fihla so ngwana ile mentse ena re nkile mantle a hae ra kopanya le ntho tsa rona fela ne tlamme o shwele le jwale boy ntho e tso ya ne ha o etsa mallo oli ke yone thusitseng ngwana wa butswela ngwana le nkile mantle a hae la wa etsa ra kopanya le ntho tsa rona ntho tse ka mantle ka jareteng ya bona molokole ono tla etsa lang ka ngwana yo ona tlo tsamaya ha bona ba sena reo wa thusitse bana le powder eo ka ba butswela ba senya nthongolo o ne tlameya no tsena ba pata bekeng no sentse ba pata bekeng efe e ka e powder eo la ke ka le botsa re lena le yona a isa le le tsamaye khubaya Jesus name ntate bone batho ba bangatanya le bana ba dizunung ba modimo lokolotse le ngwana hao ke yena ne tshwantse bo tlo hlokana bana tate modimo o thusitse le tsamaye niambile siyamvile ni bangapi sibanisi nifuna ntoni kwe hayi kaloku umntanakhe kaloku use-university ababini ngoku lona omunye omdala yena umntana lo mdala umntana yena sathi naye ezogqitha kunyaka okugqibela ezogqitha esikolweni samkhupha ngoku usebenza ebottle store ngoku usebottle store ngoku ha ke re balo e batla le phidisa bophelo bo ka thoko a tlo graduate selemo sa o qetela ke ba montsha university business kodwa ngoku izinto zakhe akasaziboni nizivale njani business akasaziboni
Nisitheni? Simbonile kaloku okhe indlu enkulu akukhipha igazi. 19. Ngoba kutheni sokwenza njalo? Thina sihlala emikhukhwini thina. Simdibanyele sibaninzi. Kodwa besimfuna kakhulu ngilomdala besimbona uba nakho phezulu khona nomama. Khululani. Nifake into nomfazi esusini. Nifake into. Hayi khona into siyifakileyo kodwa sizoyikhulula. Into olilonda. Uyabuza. Awunasebenza nalabalwi bamaqhozi. Awubuzi. Mkhulu nimfake into lesusini. Awubuzi. Nethi xa ezawuhamba yothengisa nansi into apha esuswini sifuna imbamba bangahambi. Okay, nimfake into. Ikhona into emanimlume engathi uphathwe sisisu esi-strong. Into olilonda. Kunento ehambayo siyazi into. Ikhuphe. Ikhuphe. Sikufile. Thathani into zenu. Fumile. Bye bye. Mfundisi sifumile. Amen. Mama, ubona abantu ngaphi? Ubona abantu ngaphi? Baninzi sathengisa. Wenza ntoni uyathengisa? Thengisa ntoni? Impahla. Impahla. Hamba uyothengisa ukhululekile. Amen. 1 2 3. Are shapele morena Jesu matsoho. Let's 1 2 3. Dieta tsa dikai? Dieta tsa dikai? Mpekwana. Powder ane akae. O tlo sokola. Re ba ka di me pushing. Tlogwa. Bea dieta, o tlo ntshenyetsa nako. Ke ruta boloi wena. Dikoti. Ni a tsamaya. Ni a phuma. Ni ba ngapi? 5. Ni ba kae? 5. Le batla moshwane nyo. Ho mo bona le no reach. Le ba le ba o kae? Re ba mona. Mona ke kae? Bloemfontein. Le batla mo yena. Hayi lwena o mo bona na le tšhelete mas. Nana ba o lo ya o soka le mokananyana. Tswang. Ni inya hai. Go next. Tswang. 1 2 3 4 kuba. Hari me ka motoruna. If aona le tswe ke kopa nke le tswe la nna ke rekeng. Ya man ba o felon. Ke batla really mix. Make sure that you can listen. Nka lane o le tshele ka o le tshwara ka writing o ska le ntsha ka plasticing. Le tshwara ka writing. Bana ni di case. Motana le case tlo kwana. Ha ka bana le case. Na le case ai. Assault. Assault ile manjani. Ne re lwana ko msebetsing. So abeke moshapa one bambis. But then in case you are discouraged. Rena ba tshwantse ba batla basadi. Wa mura. Ntse ke re ke tla re ba ngwadisa le right pick. Ho tsore mo sonta tla bele lebeletse hore ke tle ke rekeng. Moruti o pilino. Bana le case tlongwana ke di thuse ke jere case ya lona. Tlongwana. Na le case. O lwanne mosebetsing. O ntse sebetsa. Ke boetse sekolong. Ke boele sekolong. O boele sekolong. Wena ke na le case ntate moruti ya mo next door fela a ntlammeng ka leshano. Okay, na le case. Ke na le case ya assault. Ho te ke shapile ngwana so teacher ga hae o mpuletse case. O mo shapile wena. Wa ha. Ena le ene ke ngwana o butuaka.
nna next time eno o molematsa e ne le accident ntho tseo court yona e sebetse jwalo court yona e re you mean or not mean mphe powder le nkolota o tlo mpha bokae case ya diphalo mahala tlo fa 2000 ya o tlo mpha bokae yo ansebenzi yo ucoba uthi ngoku uyasebenza mos maqhotsa jwang mara wa nkolota hlosile tsa mo ngodisa mpho motselweni a yena wa nhlokomelela o kena a nrekelang dintho tsa lekker Vrydag e ya he 27 kwana o tla case le ntate wa gagwe o mo isitse for maintenance yaanong e dula ntse postpone tsa maintenance di re frustrate rona banna ke batho ba tshwana le case serious e seng tsa di-maintenance man a se case ya maintenance ke batla go qhala di-case e seng case e postponeng ya maintenance do you make sense ke batla go qhala eng di-case ba na le dikoloto bekeng e tlang letlekwane ke tlo le sebela it's just that o lata o tshwanetse ke se ke isile ke dubile ke ntse le afala o tshwanetse ke lo ipheya tshwara letswaile le ka right tlakae le tla Pretoria ga le a tshwara nix a ka tshwara letho ga lena matswai ga lena tšhelete reka letswai a ke tsebe ko bokae thusa mpho motseng le tla Pretoria le tsamaya le babedi tsamaya ka le mong ntate o tsamaya le mong bothata ba o ke ke ba mfile lengolo la o ya sepetlele ba ile nrobatsa ka bakeng la di-kidney tsaka ba ra di sebetsa and then le mosebetsi a ke sebetse a o sebetse ke feletse mosebetsi e bang re a cancela ntho hlooho wena modimo ka ke lokollang tatsona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu 1 2 3 4 5 le tswile ne le tswile o yena a go utlwe le reng e ya eng le tswile ne le bakae tsamayang 1 2 3 4 5 mphe pizza mphe pheko yaka ke brana mo makgetha o tonta fa motho toilet paper only a gold fa motho toilet paper ntate ke yana mo fe ntate a mo fa ke ka bona le nyetso nako tse dingwe tsa o sena monna keno lao ya kwaleya a kere madi a etsa ditlota mofe a lona le a tsamaya a kutlwa le a tsamaya ka ba tsamaya le a tsamaya ka ba tsamaya le a tsamaya mo be fatshe le a tsamaya le tswila kere le bakae le batlang ho hema le bakae le a tsamaya ka ba tsamaya le tsamaya le bakae le bangata emang ka moto le itse le bakae ke botsa lo tete le bakae
le tlo tsamaya kapa tsamaya le batlang ho yana le batlang ho yana no ke se batla ho yena le molo yana jana se fela le metsa le re letsa o jela se fela le mo jela jealous o sebetsa kae o khare lori o metsa go fela ke mosebetsi le ntse re fela ke mosebetsi o fela ke mosebetsi o sebetsa jana o fela ke mosebetsi ha amdal fa sa di tshwaretse motho a o finyana gore ena yona di a ke fela pokothong ya hae o nyetse o kganna dilori le tlo molokole se ka la tsia le tlo molokole le ntse o raetseng a felwa ke pelo felwa ke pelo anyane wa sebetsa o ngadile mosebetsi o sebetsa kae wa khanda lori o ngadile magwe o ngadile magwe ke bo mama ntse o rangale ke gona hey re ketile ga tswa go yena wa ile moloyo wa ile moloyo ge etsa o thusa mmewae mo thusa o maetse ntlo tlamehile a ikete o tlameha a ikae jwale la maetsa o rang a le mosebetsi le ba kae re bangata fela re dula ka seterate se sa bona seterate sa bona go kae Ventere o tla Ventereng molokole monna dilori ntate o bone batho ka go rapela ke bona batho kwa Zulu o ngadile mosebetsi batho ba ntse re ga le mosebetsi go tlile le mosebetsi tshwara letswana letswailane o le tshwara ka writing lane la hahao e re morana Jesu tsatsi lena ke batla mohlolo tshosang o nke sebaka baloi ba njisa ene ntho ba njisitseng yona ya sebetsa ene ke tlhaho ya hao eo le nna letsatsing lena ke eme pela hao ke tshwere tlhaho e tshosang ka lebitso la Jesu wa Nazareta ke tshwere letswai la haka ke tshwere letswai la moprofeta wa ka ke rapela ka lebitso la Jesu ke emetse family ya ka ke emetse bana ba ka le emetse le imbasana di bitse dintho tse di emetse Jesu nka letswailane la hao la ka tlong le tshele ka ora letswaile letswailane la hao la ka tlong le tshele nna le mpha letswai mamzalef
kapa batho ba modimo bane motho o sena mosadi le mixem le tshela kaofela le tshela la gago hodima letswai leo ntate wa Pitori tshwara ntate mphe letswai mare mamosa lefale ka sebetse le bangwe le sa dire le batho o bile le boma ke buile le batho ke sebetsang le bona ke boma ke sebetsa le botshepane bo Mamodupi jwale ha ba sa nthusa Mamodupi o nyetse yena that is an stress le nyalo le bapala that is Mamodupi le ka a nyaha maena a tepela ngata ntho tsa lenyalo aus alaut tsara lena o qalatla ke tla monka ka moruti a betšhantšhe o letsetse pheleleng laka ke fane ka laka jwale ka ofela wa kile o letsetse re ntshe camereng re ntshe Facebookong